Inge sabay gatle. I like that. Tingin bangkom, ikaw na siyum. Tiwo, kayo, pala kita ko kiltude. Ikaw man tingin stanya. Lumalap. Wikat. Kika singe. Oana fintraklars ke lain ka lotusye. Fashion na kaya singe kat fintrak mga din taga wiowos met klas ko try. Inak fasye kuno kon nage mante tuste. Ar gebel singe an wala tingin treskel naklin met nage walars yok na in kaksakin gat ke pelo. Atigin le taga usyon inanalala wana pel nage wa Kosrae Online Ministry lowos kaya malap kung like share life casa. So ko yung nakadataga tingin na casa gat ke pro ni kesla. Nakataga na keme. Read Bethel readom siya na dukun na Bethel readom sum na ke kuno kan na ke mante. Of katigin. Halawo. Mante nakat pakyang to tuste. At kali kan mga takape akagata na ke nituwa. Kulo malla. Igasalan kat. Na mene 5 a.m. Pacific Standard Time kat flok na ke regular schedule lashal dito den ino ilang silang kat. Adiin kumusya unan fact kataman nga usye. Okay. Pepe Luan Carter. Kaya wa kulo kaksakin lime kat kaya usye. Kulo malap. Kumuwi kat dito siya. Kulo kaksakin kat lam si flok. We kat. Kaksakin kat. Well, onso ko nganbi ko minakilenal. Pepe Luan Carter. So kung ngayon met matalas melem ngayon, hindi ko igasel taga nila so iko at lipsyon ko ngayon. Magandang. Masih baik akollah, ngani lamesi. Ang ngalong tigin. Ay. Ay gat kulo malap ke metlar finan melem. June len on course ke yelu masum na bangen. Yes magtikin tres kalil sumna kusay. Yataria gal bangen yataria. Araga true kaksakin gat ke metlar melem. Pelchinge evinci person so luka ma la la shum tikin komusye to pelchinga teng se shum metlar kusay. Like sharia ketin pelna evin arson so la la tikin tukunon so kan gatsum ne radan igesta ke proy. Nakataga usye Bethel readom mo. To ko yang nakatsum na ke kuno kan na ke Monday Tuesday. Awana ka dakala minge
inoy lang silang kat Foloklac na ke regular schedule lowos by the ke 5 a.m. Pacific Central Time. Nakan me nga San Antonio, Texas nga 7 a.m. Central Time. Na kataga siya fila inoy lang silang kat lutu ke me kuno kan na ke Wednesday Thursday following day katak siya fila Friday 7. Nakatsiba som refocus Foloklac mas Foloklac na ke pukla den ke Friday 7. Tali ko lang malap ke schedule na wo matagain o kakat lang nakasiga din focus na ke malan kat malan fella wen le kaslan kat kalam yung managawa inga siya o fella wen le siya in kaslan kat with that in mind perspective siya nga na si kum kadin te ispellash man managawa wen len ka siya o fella siya in kaslan kat baka tas kan ching katin na nakadin taga Srui kaksakin kat ke may kata kadin kalam keng lale siya na siya meto on koston ko tulo akalam me pa kadin taga shoot to ko siya lal metigi managawa. With that being said, interest ka magla on suka klugangan kumusye ina nalala nakatagal pe betlas kusangan taga like share live kasa tikunon sukunan nakatas taga ne room kun taga ikesta ke pro finar from suko nam taga pe fakta si kasa nakay kat kashi kipelching interest kulo malap Right, kilomalap utwa Seattle pa metlas matuyakon piang siya. Nawan nga kalam inge
Kosrae Online Ministry lowos ay taga tigin tres kala taga ikesla pelching ke proy na noy na pel na ko taga kay fa malap en commerce weon matapen na in proy we wala tigin tres kal well tigin tres kal kat fatament na ke proy ni kesla tat kan room tigin fashion to na akollah be tigin polling check kaksakin kat ke mullar kilo malap tigin kasloman amal class artlom ke background an likiyac si kasi nakketeyac kasi lo malap ke aslan met nagewa tigin tres kal namnas takan na ke screen up kasi kat ke proy fakta si kasi nakketeyac pe ngamo ko mute tigin Lumalap. Paing mute piang asistakluk. Manwi ko min leksyon na kaksakin kat flat lash. Kimo lash kat kain me katakal duwe. Ingan rela front load siya. Napay kaya klan siya kadin tako rela commitment siya lash ke kunokon ki Monday Tuesday ingan nakfashi ya klebe na misingi kailan misingi. Ana kikadak kalimi kikitapel sumla mayin katsak na under construction ka din diyela may file ka din kain awi takin na ki inina maasya. Tasak ta finsya ka pa kek like ko nge patsanga ki buklal tayo nila. Bukon mo loan ko spakipaya pa lang Ngalal fingi may kek na sis ka din diyela may katkanda ka kiltuda nga katkabenda ka keko na ki oya na ki may inda ka di na pala may kaisipuk kipaya pa lang akalim yun na siya. Ana fakluman na mislipan, kasal fele mawengen lekas lale anetuk mabat kasik mwet, kas pakat matani kenge, chisel wikat. Na panangan kaksakin God, archmoto na siya fun na yurin God. Malan fela kadita. The matakan siyam kuna, makastan God fakla pange oye, kimakasta la akalimye. Ngakom de kay compromise malan God na gimalan fela. Ay fakla, makat metaliye, te panonaklan gata. Kat futotole na paike, oye nga kewa. Na paneng, genek si mga kumkain, or elak kapaswo ko siya nga nag-find sa kong bakat taka. Taka na yun LEUM God, inko na driven purpose, maliki ka tifin fela. Na naging afaka, kat kan rationalize mo, masing arang oana. Da finkastan kat Mutana wo na mga kastan kat pacl. Na pangan si Paye lang si mga tufe. Kulo malap ke na din God. Taka ni kastan ke ni kana shish, mo na shish. Na panang ko sa masin sa kin kastan God, malagan kastan God, online ministry lo sa pange. Taka kain usya magitenga kewa kadin ka fan yakin ke kasingi. Kulo malap lo sa lipan. Pangan fakla lako, pinas mo kami fak metigat sumnaki me iplan prayan me kinakalimila. Asin genek sa kufan. Masko siya yung altralep. Masko machamcham kun nge kaditakin. Na only through Jesus Christ. Na pangin makastan ka at ko nakatakain mo tawagin okuku nenay tafula na mamakadak fashi. Ki me dawa klasa fanem singi. Klomala. Digingan we ko kaksakin pasana ko inakketeyac kasi to ko rumme lad fun mo bangan ako makadil esot na sumin to akketeyac kay wamet ko sa inakollah na ke Foloklac managawawan na siya yung kastan God ng alingan la kung samsamangin mesa nakin kagatara lituta niya nakatakaw ka mesa nakin may pangamas manayin facility inge ng mutawaek lituta niya ko kung fakta nga ngitla, for mes na kun. Ata kain allen nim keltutan sibay ko. Fast na mit ke mul mata siya. Ngayon ang art ka matma, yok sibay meta. Exactly. Sang na fon na mga na singkat. Mesa na kun. Kada proy ka mga kat fucking na tigin na taga sampramangan nga lupse. Ale ngan kindal sampramangan. Natigin, nga usut kun fast na mit na ke proy yan. Lo malap ke. Oh yeah, mit yung fakan namna ka nagalin tamlay wias nga. Well, Richard check keep check lo malap. Long time no see.
Long time no see. Kapan man we kung gawin na. Ay, we Tamdal Kenya Charlie from Columbus, Georgia. Na mo kibel Foloklac Utah yun na. Paye. Na Nesularin from Alaska. Pangan met matagawala tikin polin. Kaya tikin polin. We met kaya. Di siya, in fact, tuwan na siya pakal. Man, two. Ay, siyak look. Kaya. Well, ay, well lang, kasi kata, tingin ko mga force, may mga nga, may mes na in the two tangi ko, well, matamu pa, iyak na siyungan. Hindi, kung pangit ang di masikyak Middle East, nga na, mafia lang nga, may mes na kin. At may tulokon, katintaga, we might touch fragile the two tangi ko. Parang nga faka. Laman lang. Parang nga faka, mana silos ma, kaselos ma masin siya kin gaslan kat. Well, nga, Alagang gaslan kat. Fact sila mga ngayon lang, wanan. She'd be fucking saying siya nga Paye kasi like tuwi ka mas nga laman lap Umram ke Bethel Read Bethel Read Fashion lo sin bulong may una pa lang lang yan mang laman lap Last na bit oana oy alam mo langan di na may share lam singat matcha share kan atara na wala sila share lang lam 1 2 3 4 5 pa on nge ayang inalan na pas lam kal kumalap kaksakin gat klo kita kalosan tam dahil siya alila kum to ka pe uchiak well pangan siya lang kaksakin gat tam dahil na kosta kayo maasan gat na kayo wasyaw kurin gat wangan siya falatig siya gat na kayo manatin gat elie gat ate se fun kat na mo ita pasyon na orela mo ilalang ya babalangal ngit malikat kat masi fun na panang kikasing kat shoot pa matayang nagite pa ka fasing kikastan ka ata kadinta kay ni kaya nakadette oro de poskulan kat ngemo pa face kadais na makatlang si kaya ashart love kimasing eta kain shreyen magat Shek pena matayin loske. If I can put it that way. Well, kat nakmanas, ngay Brian singe, nakmanas kung Brian kumasuan pe keskewa. Katagani, Brian, pusa kay kasta kay singe. Kat papatamasing siyaw, kat kulo malapas yung. Kaya kumusi pekka na siyesh, kat infast na med. Kat chekay na rorik masinge, kat chekay na ralutila siya, fin kumbuangan ke. Panangkat kaksakin kum ke komam na siya na kewa. Lak fakak kanda ka lupsha. Kat kewa taka usain dem lausha. Wangan siya shik yurum. Kat na kewa yokshiben dokshайлum. Kum digi ka tige truth and purpose lum. Leda katin ko na eksipasing en. Lela katin nara ip kunesh makum digi ka tivin felsing ya. Katin kain aki weye matwiyasha. Kadin kain nenei okuku kaslum. Kadin tafula na kaya akketeyac ke meto longol alkush. For single alkush ngilongol ke kuno kon falatsing. Kat kaksakin gum kat papatamash. Na nakat sinalal Ephraim, Isaac, Jacob ang. Na nakat sinamakum sa Paye mit sapla. Insom na finances ko siya hindi lako nagshine lalal fung isingi. Shek pa nakat siya. Matisya 4-4 or amendment ngaya. Siya likiyac ko siya ngayon Perklito kadinorek makin, lela kadinorek makin kasing kat na kasi pasifena silela kadinorek makin. Makpalaki mo lak sifena, may nga simit kuluk, simit masalsa lain siya. Apakato in manggalang lumasika, ngakilin, siya betalik na tika. Siya ulaga, ngakay nakilin na kat met kuluk, mutawaek kes, wasyon kes, akum chetuin lang sikat. Kung akketeyac malutut kel Jacob dahil met katashiksi deceitful deception lala mechanic salala lilrela insyaw lala dysfunctionality lan siye nine baba kel Jacob dan kel akketeyac na siyasla may nyash pensyaw lasha kadinte we met kadinte we and
wiwimura mayen ayen inge Kosrae lalal metlom Kosrae la shuwasenalom gatin gan molkun kat kulo malap na shum kalam silipan wisha ulal kat na kayo matagang finne matwiyash ngay tawikat katlang si ngsheshum wikat chang na kayo kuminen power us siya kasi nga nasish kasi pa na ngi kat ngshe in kayak matlash na kayo matay kipelin yoksalalos kipelsingi arula na pas matwiyash mapangla fast kikat maingin na kayo kat talashirum takat ngsheshum kat papa kipel na kayo ash matyaw klen alash fast liki epel na kayo funeral arrangement na reka el shakluk na nalshkilan uchak na din pa ikat siya Los lalaki maingi akkaya matwiya sa kipenasyola iloshin kante shum amei inkan tala kawan mo na siya siya ko na at proingi kat papa lat mila ka magyasha siya na kayo inkan nakula wo inkan suli yamano siya ko lang lang makasya ke en mapapakita at kasi pasyum cash masak na mo matalo mo no mataki wheelchair la pin na kanla kimasta na anay lo sinunuwa ko na pwede at tatapong pataklas may guest na makikita si Mwe kasi sapak may karikat manos in kansyal inoana kisimutan alalal kung ikiwan na yung kalya pala nukewa shine siya lefas yes singa ulo maingin at kalimilapan call tingkong kan rekogan po prayer isang unwala matan met ko kata kadin ko na pray ke met lasan kayo inoana ki Bethel falen neka lulia mweta Foloklac kat papa lutikat kadin rek makin kalan ngan medalom uskum likiyac kasi nga yoros ifo ka kat cheka na ramaingi mesirela ka kumulela ke mas talom maingi ta kana siya kasi kadin si fena kensay mo lasha kadin liye la mekat kain akfashikinem katalal fingi kong kat papa la kumtep ang itlal kitalik natas ma kaul arsin presin ke pasingi kat pray kelos in kenik makumkan kasha los nakmanas kasha delik natas ngi la delash ke probationary period ka ashke oyena ke in rela truck evaluation la in kaines la mail lalos ke num in desvil pe kasha sasyon DUI maingi kay wakat ng sesyum kat papa Arelo sin kan malakin gaslom, marsin shalikin gaslom. Dikinan som shun o yemailo siya patatyang nagikelbos. Kat nga siya o ingis yung kat papa. Lakom ka inorela mga sikiyak. Tiya sila na nagi met kollash finfela musengi. Ifag kat alas shun ekin mo aslal met. Ka kishbin technology. Ka advancement kilutluta. Kuikulasha. Bukuikuinak ngalyemet. Fakat damit kolla siya. Aran genik ma eusif fos na sin maita. Kat nga siya siyum met kollas na kayo. Komin kain utyak na in cielos. Dahil sin kain tufin gaslom. Inorek magan discernment kay malalmet metlom. In kol metlas na kayo. Tawag finan White House, Middle East, la European nation ka Arab nation. Wipe matan fel na kayo siya. And she's ever same. The kashishikshish Kosrae, akuneni, nukewa, katlalal vungila. Komshek na mata, kik center of commandlom, ni maingi kewa. Panagat prayan assume, nalal fungi kung la, kumekarangan kat. Nanak manas kashikat, wanakikat matayang nakimaswaspайлом kikasingi, kadin kan fakak kastom fal nakimakom sumaslao. Inspiration, inspire kat kimaingi, kat ngeseshum, takalan ngan medalom, in sham, ekat mouthpiece alom. Kainim kat papa, Leila, in kel na kayo, kuni kesla, mango ni weselos, o kaya makalan ngan medal in
Losek ngan fok. Awul laki. Kokingan madalom. Shasor laki wan kulo si fanandum. Yunan Calvary. Ken wan na dum katalal figikom. Inge sa paykatle. Amen. Lumalap. Lokon na room. Mr. Lipan. Sa atako. Kat kulo malap ke proin gesta lal tikin treskal we proilan mat nukewa. Rally di na Paye me nanaklan proin kaksakin God and feedback as makanyagat la. Na Paye si makatash kya na ifin Paye ngon katar sorjo. Mat kulacnsap po. Kata dia tanen tina uniformity one in unity kya makatash kya na rin nagaling ali porungo kisensya ken suk na Paye la pia mach makatash kya na Paye kadin kunak. Kadin kunak malan kata te ako kan mwet kadin alit ko na na chijel fat na siya nikotimas ke son sakta tolu fostolu alang si ipsinga nakkalang nila siya madil digan nila na ni keli shusta kang ngon ka. Nakataga liye rhythm siya may no kadin taga na kaya nga tana fella siya nga taga no siya rhythm siya nga men lost fella siya nga. Kadin kapas na kaya may rhythm siya lang kat nga ni na napay kadin na mas siya fat na siya nikotimas. Truly, I said, unless one is born again, he cannot enter the kingdom of God. Na kaya kata ka nang siya nga, ngon man God, Paye na nuskat ka din kalam kaya oye. Kosrae Online Ministry lowos sa takal kaya. Ngon man God. Kisin proy siya pang. Manifinte ngon man God pauskat kaya masya nga, kadin na kadin tuwi. When the only way we can worship God is in spirit and truth. Son saptagos fast ng lakos. Masing yoksupe. Connection siya yoksupe. With that being said, the true kaksakin God ka proilan mat nukewa proilan tingin tres ka la. Masing akketeyac na ino ilang silang God. We matlas nukewa Kosrae. Afin siya glen akfresh sila masing samram ko yun. May snakin ka din kapake. Example si makatsikat kataka ka litutan nga na eko. May snakin men pang we really need to stay focused na kemalan God. Naro, pelching agat sumusipe mas matikiya ke litutan nga na ke pedal rhythm na ke wiksinga. Kata usita na katash ke me koto shafla ke yesinga pange summer quarter. Na June pa tari pange nakatsum rela July August tari katruan na ke 2025 2026. Tingin tres ka pala tari may nanayak. Me ita we all in tagra translation na ke 2025 2026. At finrak may taga syungkat mitigi August. Kadinakul na. Nakasing ko lowos sa pange. Kosrae Online Ministry lowos sa pange. Me ito ko na rhythm siya nga silpen na ito ko. 2025 2026 2026 2027 ne ka na chisya sila follow. Pange finrak. Kadin stay focused. Na rhythm siya pangan kadash ka summer quarter June July August may unit siya may tapangan ko usliya pa unit luo siya yangan following week kadam ta ke unit ak luo Jesus temple siya lesson on course ni kaya kataga unit siya may ngan taga ke lesson 1 ni ke 5 na kataga na shaft la pangan lesson shaft la siya pangan pakrin ngan lesson ak mi ko sa taga ke si Foloklac ngan patigin na taga likiyac me from load siya. El akketeyac mas may akketeyac ke Sunday school na kayo finain Kosrae. El usye ditutan niya likiyac ip akos kaya. Pangan layout siya ngan. Sifa siya ngan pangan siya kabilakiya siya lang madal. Siya kabilakiya siya lang madal. Na fingat flok ta liye si Foloklac siya kota siya nga makate long peke July August mutawaek lan may long may kisel. Mutawaek lan may long may kisel. Relationship pangan saklo unit ak
Sime da pangan, si Foloklac si kakota pangan, malang matala may kisya matal, si sakto cape singan. Malang matala may kisya matal, na unit sime da pangan, mutawaek lan may long, and may kisya, laisin safla si kay unit sime da pangan, si fa pangan, tigin el trak, akketeyac tutanya, seka bel akia si long matal. Chances long lai ko singang na long lu, na pangan kita kisi na ke shenrio. Seka bel tang na taka ke lututo ka, Asia chimail ilunga at tulokan na tain siya mas makin na ukuye oil in olive na fe at kisyakan ng nasingkat il sang inanan siya Bethel abangan kitax na ke shenrio siya evin mo maul katatigin la sermon ke shenri na ke Kashal tigin meki kung ashfen na kadeta karo me alunita wiko sifesha pangan lemon large in and ching lemon large in and ching ito ka pa nag-reaching Chinese long like for singam na long do na pangan kanon week siya kadeta ko wana kada kalamya kadeta from no dia masingan sife na ke Sunday school lan lesin active or chingan na kadeta kam ta capacity kash kada me kuno kon ke line ngan entai ko ye ko mante tuste pangan si feo mante an fa mo Foloklac al check up na Bethel na tuste Mutana in Christ elchak fine Paye pangan Mwe Read luangan channel stone me ko siya nag-i-course na son siya me ko siya nag-i-course pangan kuno kon lu makatero inoy na Inoy lang silang kat kataka wiowos lututen 5 a.m. Pacific Standard Time katin rada kuno kon nake Wednesday tosta na me tosta an kataka rada Friday 7 pangan rhythm singan front load Monday Tuesday Wednesday tosta Friday 7 tari front load tari kuno kon singan nakataka focus na me Friday 7 nake 10 to one thing interest ka lakalamingan set na under construction so sabi shift ka to schedule ngan ka din lilap faga the bottom line of front inoy lang silang kat kada ka na we met tas Kosrae ka din matan na ke daily devotion ke standard lesson commentary we Bible study matagal ke pacl tenel entay ke pacl tenel sapta sila aksa fila Saptana singal chilala. Siape wiki kosmolola ka target tenel nakade shift ni ke revelation. Sapta long lu ke revelation. Tukun revelation lewus ka taga din ta ke Genesis. Now as we waiting for 2025, 2026 catching call, study Bible singa we penataga men gat knowing na di pangan makadara for the last 40 years. Ero oral and fail pa esta pelas met Kosrae digina kastan gat aro masingan inain siya ang mainan kanadala pangan rep makinakuklan kat pame tagon na ke Sunday school katagon na ke standard lesson commentary daily devotion we Bible study ma ikek na sila digin interest kal kadin fashion with that being said kadaw siya tigin lang tagakyo ki ma ikek na siya ngayon ba siya last 40 years na gawa ma katina naskyo Mana Paye sila kataskam akketeyac God katsom rela liki na Paye akketeyac God. Key question bang. Nakafat na Paye personal experience laga ngamo katsom too far to the left katsom liki mapayalan God. Men kat ngadang na magugulan mwet fashion pa usmalan God ngin tilangon. Namasing yokshupe. Mana Paye sila katisusta ngan God. Maving ka day susta kang online kat kate alam mo engan lang siya kate sige na bring everyone to the person of Jesus Christ kate a great commission law kadin fact kaslan may tignan som nage kunokon nage manjan ngaw siya tigin nan taga si black yo ke pero rhythm siya nag fact naman nage kunokon tigin kung man lap ke may kak na syungan asi ba ispelan siya kulok kaksakin kat ke aslan nage wani ke pelching tigin kung kulok wala nisla slide lumalap ki me slide presentation makumralangan demonstration reklamangan akoteyac
ikashalan ka del chut kalem na sunggun ralamangan. Kumli slide nganil akes magandi katla ki pelsima kadil fangchile premo e alen na postalik natalo. Belching wandalik natal. Na ipremel din na kalem ki faklalo. Menachkin jaksi ngaysin belching lang katesi ngina kumay pos e kadil usya lan ngayak nain kashauli itu apisen itu naman pangay men fin kadil fakla masya sikiyac prophetically masaman itu la kipesima lepa nila accusel me check up dan kiela la del busala katsta silala masing pangakifaki mitma me okala ki kastan kata check up el nimit salala siya da kadilorek maganal el kaing akade ko naelek na kadilorek maganal nagitok shailal Pelsi na masika belkasta langan si lepan. Leila metsima pusela katstasi lungan. Evine katstasi. In fact, malela len misya. Guess what? Tukuntan kiel chika panos wala Benjamin Shufsyak singa lungan. Nal misya. Kumle pelsi ma kaslan kataka o kakatle katkan lima Ale kalem. Kipena urik masap talimekos. Ananias mama de kakakan na NC na proceed kaya so kasha church men bang o yesi maure kale peng besi na dagi pe mede na los met pena bang tatin bang lipeng insang mange talorella del shuke katash artistfulness sige masya na katel me sang na sil Peter dan kan li angan na sila nanaysias. If akum sang siyata nil siya kumle. Li Peter kesipen ngonlan katani nil ikan ngayteng na li la arkikiepsi. Kipelsi nga kum sumno ki alue kum lote la kastan gat metiki kum sumno long alue kum kanita la metsi makola luan ngayon ilaras at due diligence lalan. Nalita malshamonan kaltiye. Nangit lali kung fin mga chang food na mga chang food. Munu me fa Fin gastan kat fekke kla si was Paye kung sam lupsha. Di kinam ni dit kos kasi nga lakos ke sermon siya ka nga mafal kalim tayo maluto da. Ngat lali life fin kung what you're doing is going good for you. Tanga ngasyo no yema nga tang li nagkikayok ka ni nga ngayon na nikalakayok siya nga naginsiwo munti pangay malimil fakki meto limikos ka meto onkos meto itkos masap na kayo ma likiyac kikipelan masap nikom palimil ikala na ki insiwo walo siya skarabin nga tatok siya ksang malalos nga meto limikos fasya insiwo walo siya aki weye meta ta pang-pangelos talik na tingga. Kung encourager siya. Nara, age siya ka, maasima ta ka, dispensation siya mat ka kay Chris nga Tukun lem, isang ka siya na siya Paul kain, we matamalo to the advanced siya gospel siya nga. Maasima ta ikek na siya, met pala ikek lagi pel fall na siya Paul, pa church. Na pa church ta ka, na pangakom, lasi mataka kemisingi. Kadin ko na yakla, meshi pela siya, kakatara ipkunas ki, kat eken la, ki me, true finds ko nga. Na mga nakayakat, nataka na nakalimye. Kaya taka laslam ni Mr. Lipan kat taka in fact la, metiki nga kain som, olang wala na luwa, ini na notela pukon ngulon ko skipepa lang In mga saman meten maule. Ngatte saman meten nang oy lala sa matkel diyo mo. Masima insikya ka pa meten maule. Ngalem Mr. Lipan de kain muli ko uste. Oye si makadel sinasya pa kadinta ka sista futeng na kumsum ni kimeto singal dolu. Lila fok fakasi makula futesingan patatlagyan kumpa fok singan.
kumpas soil singen. Kakom ayok if there singen ken kokul. Kayan may ana ugukle ka una ta kangla. Ka epatati ki foku sima ekkap kapay ko kyala. Kyakum le ko kyale. Pangish pelasha. Kosrae Online Ministry. Wangin maasi ta kayo si kadin compromise. Katte ta kayo tige artificial intelligence. Maasi mawangin emotion ke. May ta fakla malalmit met sa si. Katang may ta sumangay. Kung niya ta nga winain kasao. Nainsinsinganin fakot na siyum. Maasi mawangin emotion la. Maasi nga ramam ke emotion na. Mamakatas ke nga ma-inspire ke ngan matal intaka na siyas. Ngayon, nga samsam ke mga may computer ba ta ka nga as number si on gosh. Fact yak singal doli va singal algos fact ke number singen. Komene na lalmet medinita kalmeyen number singe. Kung kan sumliye anak ya. Pangan masima etaka ke pelsa konfinte aske masingen. Kalye yak kumele kayok. Men erani kinam soft line kain ace kun mo kumwi mol men. Tukun elya masikyak nge may untaka Shalin mo ito ko, finbawot la siyarom ko, internet ko may mga pel si mamweta kasas na yurin kat. Oh, ngam na naloan kila may kastan ka to faka. Nakatsangayin si kyak ta nga, fast likiyac, ani kin la siya kuman. Napanga si Paing Online Ministry la siya, may tigit fast na mita, ang kaksakin kat. Ang kaksakin kat, lanusik ka singa na sis, kadin tetak ka, kadin samsamin, ANC compromise, o kadin kain, tiyasangang to din faklamas was pailan kat may mulila mo ito. Otherwise, kadana si oye maurek, may nalishongten, Solomon malishongten. Vanity is vanity. Mr. Liban, bange, kasalak mga ansyon, may tingin fast may reklamalap. Tiging gulo na malap ke kaya sinta ka akes makinigat ke wala na pakutin yok pankat el tagain muligat lena o yan na kayo makumakalam yan umne na ali purungot na katipan na ramangan ke last 40 years o yan si matawut na siyungan katingat lali yang ngawsum lali lapay na pay kadakot hakulan na kakalansap siya Mana Paye sila katikwe Genesis na Revelation kat kalam kaya kam masim la kaya nga kat mulkin mga yokshupe kat tenen na napay kanino kala nga mo dali elya wala o katin sisis la kaya mapayalan kat kaya malan nganin kat kaya siye katin alip plain mwet lasa na kaya akwaklan kat magayon Men ifin kat liye na ifin Paye kat sisi sa kya ngan kat makat liye fokle finen ko tram singe te sikyak. Men kada tu ko in line rep malan fella sing. Na si compromise mga liye mo pangan na pam pasal langan. Kat sang na walan mo nge tinay ta kalmen Genesis na reflection. Aklu kat ka government lenon kos na ta ka kulacnsap kat ausi. Na kaya nga mo government len on kos na me kos ngan. Kapen na now all kos ni kaya autolu. Kaya mantin ni kaya Friday. Sette pe overtime my rig. Nakata ko kaya len Henry. Ausi. Sumpete salakta kinta kaligi pe lamalu. Ni Katlaim tashi pange, papa palasmon. Katlaim tashi, vingatte, shukat singa sangin siyas na kaya akollah. Na may ilyam kayo na pagkada liye. May ilyam pagkat liye ko siya nga. Umti ka yung tunsingan, fat na sik mo, one ilyam ko siya. Peace. Mo. Matlas nga pang mutulam singing. Mana ilyam pagkas kang. Pero na kat eno kalin tuku ke mano sa kat manasla. Ay vingom sumliye
Rom sapta singa ko fo singa likor to ko lan ka tema ke mo nim aving le ako magadara fin church la rom singa ka from kun menu yok ti kaslan God spiritual food singa ka tina from kun Genesis ne ka revelation department at ka from kun menu fingum ne menu ka from ngan pa u shepe maslash machine kat asas na ke mai uni ka ti ka tolla pellas na ke mai uni temple sing nakadesi basiak mana pa islang ngan kat paus kat ke akwak sing that's key na pa na ke masing amas ken ro kada ka long kishin bro ne ke kishin from sila ti interest kala ka ni na wi na class at na man lagat tagal tu tangi ko kasan ka na in pa fakya kingena inakas makin mwet la na ke pak ta nyoklan ka kadali ta na Abraham el tepen yalong ul kata to ma maybe between 25 na get 30 ma pa all like mi akollah muni liay se kisya kanal katel lokunya le bufan cheta ka lokunya le men Isaac shakelingan weapon ashala como according to Genesis tolu kat na fon na kulu nakatata kaldiel shake up na ke malutu chike me mantia ngata na el kaing daligien pershipa somna aaron kespen elisla birthright elisla blessings get the seed el win na shikan kiapala Isaac lanesla oye blessings ma akketeyac na sil ishot tamlal sil buyalingan kat nta sam kin Genesis sapta long li course malutu chike mantia ngata ka ke sapta tongol me ko fosina ke course sam na todo shi ta sakta ina ka dindi mata ka make ngan ka tin kalam ke la ke shubin katarshik lali shake up ngan national well ben katarshik in plan line isla o yema placings ma esum naral isho ngan kayen ben ail kia pala isho ke isho ta ka martin la shi pel ngan isla port right chila ngan pe kat fingot sum liam ta greedy sapta long li course sapta long line course kat ta ti interest ka la ka te yai psingan ta na ai sigel pangol sia shake up place just pala len sum na ye Aaron ka pedam Aaron weapon Aaron dan sum nerun me Bethel show dan sukak pe si matay na kiel bagay katli mangan ngan riti mas matikin riti tu dengan si pe context ka tin kalam kela katasit lan mwet nge kadil sak na liye mal fat na si leprem ketchen na si singal lu ko Foloklac na ni ketchen na si tolu fo singal mekos fute si mai na ini kan in trace si fute sing for lan mwet nge kulu weapon ang ako kat na fun of todo la trakta kadil makan lowos kating tray si fitashing ang taga at kalam ke la fitashing ang taga ke channel si store fashing ang meko si channel si singal lu fashing na gato lu na siya Abraham taga me akfashia ke channel si singal meko singal course long lu re offer me na siya Isaac ke sapta long on course na shake up sapta long lagi ko siya pagat taga akollah read ke pelching sat na olayang element sa akos masam from kanya ng pafite siya me ipinen siya me nation siya na placings may taga kesben or mamakadil ran sila prem through Abraham everything will be blessed. I think that taga liye walang ngan te prem gana. I think that some Tracy walang ngan na taga penay kaya karda na vida na. At walang si may takyang na si Adam and Eve kaya karda na vida. Idanik me walang ka covenantingan. Tukun machingan takyang na si Adam and Eve. Adamic covenant. Taga katlian Noah na Abraham. Abraham paka Tracy nga
Foloklac ke Genesis 3:15 ta na fute si pa na gadin tray si beke la katasik lal shake up nge kata tray si ta na kadil chat na malolo ila kenge la fakaurit malal shake up epre mai shake ka mwet el narela ta in kenek skumai nan ka kalen pa Bethel sing a long house of God me ipinenchima katagal ne ka sapta ton me ko kadil sapel shake up den flok ne we ushaw lala ta vinga zum die sapta long kapin sapta long li ko li katasik nan sabayak le liki en len kan kanalla isyo ke ben isyo al shubin munilyangan kadali na paela sa make salal make oye kulugelarangan ay sige lakin chuel chega tari na chega bel tuyak som tie pat na isyo tamle lal el Foloklac liki sho kosolal eloye pe akmulya mongo na ye usla mayun papa tamal el fa papa te kaka kang kata ikwen kosol nga ustaganom inge kumin tari akin chuya ay sige siya kasya kum ay isyo el fa nga isyo once mukul sin tum manoli ay sik na fon rather el siya finangan ay siya shak unia kosol suko usena ka vingat lian singan konsum reinforce medan na nesikel shake up isyo nga nagpapayang na siya shake up so usilu kwa shi pengan me kuka kumusla na ay si kachiklan papat moment short placing sma lasang na sili isyo katliye somliye pe me nganta na isyo ale kuliyac sila isye na nation and repagail kuliyac shake up Dorela aspin maslo favor nga dorela pesali naron nasingan purungo or malan papasingan elora open a plan lal chaya in prefeni o yesingan niki in itakyang na sil isyo aro isyo al connect na akal fun wal nga el shuktan mun liya na shake up we advise lal Isaac nukewa repaga lan supal lan ni ken na show lala petwell ne Aaron nakatli o yeshi masomsingan taga kesapta nung lal ko singan el tumatawe mutwaek mo pangan yesingan ako sumamen el sumte sonol siya Rachel matan kialan ke anin singan el usal na lepen el taga sonol introduce siya when a lepen el tarana siya Elizer met ma epremel das wala ni Aaron chip ne Aaron penain sokap mtan chike Elizer ngan wanan machingan chip na repeat ya ke from kilal shake up ngan e kan kanal isyo Foloklac na Aaron desonol Rachel by Foloklac pangan mtan kiel nakatli aklal fun malran na sin tamlal si wel ngan isyo katila Foloklac penay kel papasit malingan ka father-in-law sila ngan lepen I think some you see that she kisses get lepen ngan tana tepen na wo ye lalingan el or maganal shake up for his own advantage shake up el som sonol el sang me o ye mo le pa kil Rachel na pueblo someone la fongsingan instead of el isalang Rachel el sang kitan mata si wel ngan Leah na shake up el denali el tra du fong du den togat aliak la te Rachel pa bundula a Leah na mga el orchestrated or makin mo fashion lala tan or makin matayin mata singan in meritament naro mail ta shipa na sang yay koslen mataral siya lepan or ma el lorela oy orchestrated oy singan nen ta shipa isla yay kos I think that na ye singa la kos no phone na pa shake up el ento mataral siya lepan ngan sapta long lai kos ni ke
tolong tolu kat dia na Paye som sila ngalin tawe kulacnsap la le panel na pakanten cattle pakanten sheep o yang rol kespen me kulacnsap na ma siya pelan sil le pan ngan tasat na deceit mauriklan sil siya shake up na sil shake up na sil siya isyongan mana into siya na Foloklac niya kang na sil katran pramanga men eving kat pli na kya o yan mo lar sa siven at na katip na wiowos o wana katlan mateng pa na inaksyos sikat kya makadash kya nakatram kun papat man 12 tribes pang siya pa papat man may shuf singal yung eving kat liya isfilangan kya saptalong likos na kya tolong megos na manay yalash kya o kispen ka tiluleng tari o yangan na chile prem grandfather lalan mo true prem le place the rest of the world naral te orek malal siya kaman by determine me makatilule la ketaringan kadil rela ulela unconditional ilan rela kanikin mo suko na Tracy and Marshall kung nga pa kadin loin na ke fiteshi ma etakong takon na kalamiyate ke Genesis to disngan megos kadata kala na in Marshall yes nga lagos nga en rela tiksingal chi no fon na alta ka Foloklac ye sheshem ka na Foloklac na Bethel te mutan kalan si bapteda yakel aklusingan pensaman temisha wana tikin treska lakalami pingan ta katin sike lie lusen ye wala lepan ngan kulacnsap pelangan tana matay na kos shafla ya pang Leah siya Rachel na kulacnsap lulal ngan pila pa kulacnsap mutan kulacnsap sila Rachel ngan sil pa me kulacnsap sila liangan siya ka berela talik singa luona para la shuf ngayon na ina ka din kalam kela ne deceitful o yangan makat siya ka belas ngan kan la likiyac kan la isya to kan yung me show la ngan north ngan kata kalam keta na o yes man in galam gana ako klan kad in ak fresh my fact lang pa ina ka din tracing na siya ka ko singan chuta su fact ka ko singan ba kalam ke mai ta ko me o yes mai ta ko si wala na lokom ni mo siya niya katle le ala tika ko simit ngan Ruben Simeon Levi chuta na aklime ko ron course to ko ke kulacnsap sila siya Rachel ngan Dan Naphtali lime ko ron course pang iko ron course to ko ke mutan kulacnsap sila liangan Cad Asher na sipa na Foloklac na Leah rela likiyac ngan Issachar Zebulun likiyac singaw singan na singal lupa sunar Rachel ngan Joseph pensaman pangan truth singal luma rela matan fel chima katina may uni matan fel Ishmael ni msenge tana ke o yeshima o meta ka kalam ke kalati sapta tolu fos alko swipe kapun kalati tolu katlie fite chima kat kapasna gengen pa takam mutawaek na likiyac wanen man klein likiyac na ketlik na tinkat nga shake up tribes shake up la Foloklac tukunya na pakantan wala lepan nga na Foloklac us mat makatrampram ganya mat kulacnsap lang nga Foloklac singan te na wo wana na shil yamata katil wela pen na ina konsum tolla pelum kundi in marshon sapta long lal kurs na get tongun makers pakata ka riti braille ke ash moving a lot of moving pieces might ka keep singan yok shubega din kalim kela me ne o inge akuklan
deceiver singe shake up akatel welal katlen me lenak fashila ma el olela ketar na ako me taga ritis saptaton ngun fortune agi course katelie Foloklac shake up na le Foloklac ke enchima elda rela mai mai shikelingan lie lupufen taka ingrao mengan ascending and descending nakat siya me masingan riti katashik broiler ke nakat me taka akketeyac force course ngan. With that being said, pangan marichingan sifac pangan Foloklac shake up na Bethel, shake up returns to Bethel. Wanang akalaminga tuwas na Paye masun saptalong lal ko sniga tungun me course alas na Paye may nagarin ito ke Foloklac ta sakta kadin narrow yan sima piece of me ensingan Bethel ngan inalikalam na pala me singan na sis amo Paye usi me Foloklac na ke insipe akes makenyel siya shake up make olela faus mal darela ke saptalong lal ko sniga. With that being said, namnas katriti kadil fat na shake up som na Bethel inge na mutawaek masayla siya long alok we ngakat siya to sikwot na sumpel siya kumdot kang legalisyon tamlelum o inge siya kabel fat na sin siya lala emet na kawo mawelal sisla kat siya on yurusan aknas na siya ko usle ano kumang nuk nas na takusin nas na siya matankat fostolo akalamyange kada som likiyac inge na Bethel yen siya nga fa masayla siya long na singkat siya to kasha yen pelin ungay na siya siya na wiya na yen na kayo nga fashion way o inge los sang na siya shake up kat siya na kayo maasyrolos waya per yering milos ritmakun el punya mainge yesyak oxwo upgrand na siya kasi ka when natal nakaiwa mukuyak insom met nakaiwa siya matayin sitisik ma upgrand nelos met nakaiwa siya matayin sitisik ma upgrand nelos ordinary siyang atien na ukwelos siya ka daga we met lal nakaiwa na lose siya pang Bethel in pel inge siya pang Bethel in pel inge inan kenan elto ek long siya we asanginin Katlan Bethel na ke mayen kadil da sifena sikyang na silwe ke pel silto kankin tamlelal pangan marichingan namnas kat broiler ke nakatago akketeyac kat broi katlan nga dalya su kaksakin kum ke kasmolno kum welal shake up Foloklac el chiba na taka kum chiba akiye o yeshima mutawaek ke katru kaksakin kum ke mana ke wataka na shish mishigan kalum ke la kum wigat na when and kenikin molds kum makalam na shish ke when na tum Jesus Christ olela lom taka na ke chena sistol vishan me kors kadin kalum ke la akwak lom falle na kadin fliela lal fungin lashke may 1000 lu yesom la kum mushe ke when na tum Jesus Christ siya taga misha finchaksyon na kaya oyak look na kayo walang fellowship ka true kaksakin kom bro again in Jesus siya matang lash amen kay siya kalmo ni sifac shake up return to Bethel Foloklac shake up na Bethel na first one will make course ko sapta tolong make forsimet nga nakalamyang kadil fat na siya shake up som na Bethel inge na mutawaek masayla siya long yang lakwe ngakat siya ta sikwot na sumpel siya kumta kang lagal isyo tamlelum na vingat liyo ya singa na pel singa ke sapta tolong make course
Mut ko ma belli me korsle katil chvena shikang na shil shake up. Masing yok shibagan galim gain shibena re me ak someone yok la shake up ilita na paila katil boila na shi me leish name ngan akalam me pe pingan pe kat inana kat itala oya makatash kang la katil wigat kamme. But up to this time akalam me ke Genesis sa talong ko fasingan na kisingalon course. Aslan katil shake up. She best Genesis tong she fastolu. She be fasingal china kisingal dolu. Kat Genesis tong lu fashi. She be fastlong lu na tong na Genesis tong me ko ya na kisingal me ko siya kadete cover na fashi na ke ko akalam me. La pelching shap pelli me ko like that according to the scripture reading mga sharing in lang. La katil shikang na shell shake up na shipe mai na galam kela defense na yokchi ma shikyak pe ke passage singa pa akalam mo ikiliak le pe na shake up na ke Israel someone yok pe ke me o yesingan to na ke sapta si mata ka metligingan kat kalam kela mana yokchi ta shikyak financiation the pacl shi me lev Simeon levi da som muni mukul ke enjingan kena shupen elostarella o yana kulukche ke tiktan chi welos pang taina wingom ke li structure lan machingan kum sumbe riti sapta ton lagos the sapta long lagos ni ke ton tolu Foloklac ngan Foloklac som lal chi be Foloklac check up ngan Tagani ke sapta ton lagos li na paela o yana elia chi tawrikle na sintik intentional shake up klik ngulungan at luwo she Simeon acto levi elostarella o yan kuluk she wana dan kaya pala pa na may enchingan elos mukul chi mata mutulun klik intentional tayo nangan wipab mailan elos sumol shake up akalam o yamata lashkan la mukul chingan alin lang shell mukul sinata ngan lang she tayo na sinata shake up ngan falyang belching at natin nga Foloklac ini mati long at masikat na sin tamtal si wel talingan tal fluya o medal ro talala pe orchestrated plan si mo ewona mangan ewona ta ina causing rela circumcision causing ko sala na fon na mukul me fin city lowos na kada kan Paye exchange mutan natas kan Paye kaya mutan wiowos ngan kan natuwos ngan papa nga no iya si may na kadin break li na paela o yan ako luksay sikya o katil me el akfashi pa no iya lang aking kalim la et shaflen maluto siya aking kalim la futay siya nga wana lang takon na utuliyak kya makuluk na kayo walang fail takon na ika Genesis tolo 2025 shek pen na o yesin pangalong ka lang yok lang kat na si kumata inge lakat lila mana ifen na lalap si kya sapta ton ngul akos na kataka na kya sapta ton ngul limegos na akalamek na katil tirrekel shake up lang folk na me Bethel siya pang mo enchingan house of God si pangan dan sumrela launching may launchingan na katli la orchestrated yung planching anin kanaus tat mukul Foloklac si pare nga kaya bendalis la opportunity lan tamdal si wel talingan siya tayo na papasingan kliksingan Foloklac na si fa mo wish talik na shake up nga tale alle dal met cash up kedels alle pakandem dale kan we kan dan enching yok kan na nukewa mwet talik na los ngan kan merit na ketluk gulwer natas nga tlik na natas nga kan merit dalrela exchange nikin na la tlik na check up nga kikiap si bare the under one condition papa tlik singa fact na sin metin city singan
Enan kosta na fon na mugulo. Ako sayat lang mugulingan. Kosta na fon mugulingan. Pero nga dalway ka. Mexikiyac. Simeon Lefison. Wala ilan na fon. Just because mugul siya lang papasingan mutularun klikntayin siya natin. Wiyal talingan tayo. Isla me opportunity laloso. Kalal. Ay kaskarak ke Foloklac ke. Ngayon na, mana yan siya naka-shift ka nag-asap na tulong megos. Katli, kaya nalal shake up, Foloklac Mutana ako siya, talik natin, may kasap lang yan na phone natin, kati syunan siya na, retle, mana yok siya, and what na phone natin, mukul ka, city siya nga. Kaya na sprint, tlik mutayin siya natin talingan, kawiyal talingan. Itak la opportunity lang. Nakataga shift na sapta to nun megos takta na kati lakkalan me pangari tipian nga akkalan mi mo elan follow ne pero nangena ke commentary na rakkalan mi mo pelli megos la kati sikiyac na sil shake up in other words katil na welan shake up elitan na paela katil welan foslu akkalan mi nga inge shake up el fat na sinsyaw lal mwet nukewa mawelal sisla kat siya ma on yurosan aknas na kia kosle en nakuman nuknas to kosin nasnas yamatan kat nakatli ya siya met ngan akkalami mo som na Bethel rela siya langan abang pension met kaya pa bala akkalami mo kadil sa pamwetsin rela lang siya. If you got some like Bella Leprem, I shake my got nickel bell no open. Ilal Trola na Svenarek or Yeshingan. Ingena, Commania, Academia, Cadillac, Cadil Fatness shake up, Som na Bethel, Ingena, Matawe, Mashaila, El Tirakilla, Panga Pension made inter Tirakia Capable of Machin Rack, Mashaila, she went long in me. Inner aluka kasiyangan na sinigad. Na Bethel, kat siya backtrack yan ang kasap tanong lalkos. Panganan si Malta ko, me, syunen Mwe. Asigal solan masikap, pangal fat na siya, nimit kung payak na siya matan kenan inge, kumsum na mesat may na yan siya, Bethel, papat mata tumo, payak kaksin siya matan, waya, siya na siya, en natal lepan, siya malin, nilakiom. Kat kalanalan akin siya woye payaklom, shot in shun, in pos, talik na tum, to kung fa, papataman matan fel pos. Layla talik na tum, oana kail ta akin siya woye eprem, to fel siya kung matawaek siya kadil sang laleprem, elfa, infamalum. I sigal sa pala sigap na mesupren niya your lepan when natal Bethel when with Aram siya malel repaka nina kiel sigap isyo long like I sigal lakin suwel sigap sa pala na mesopotamia in sogak siya matan kiel we eloya pe long laki I sigal lakin suwel sigap el sapkunta na siya lelan tiya pa sin matan kenan Elong pela shekabel akos na papatamal anina kiel som na mesot men pen pemia. Inge isyo elakulen la Isaac papatamal el tia lang se lan pak na sin matan kenen kemainge isyo el som na yorol Ishmael when natal Ephraim apay kaksil maelal sien natal Ishmael siya malol ne payo. Nangyay nakatli na pa siya pa Foloklac kalamila me oya may takang na siya shake up siya Isaac siya tan kaya lang blessing siya som wanan tasang area siya na siya tamlay siya buwal nga isyo el tranga len patchin tan kenan ngan isyo also marasiyan also marala paikaksin tan kenan ngan na fingat li fashion siya masom ngan siya ka bil fashion kiyan persipa
somna aaron ke fata tidi el chunan chima el akketeyac we ke lon in mutul we el long a kyot she el mo el lienien fan she uchak fe fela yak nine kashaw el pouvana fani fanyak fe el lem kadel tusis ke la fa nga lem kapla preme aishek nga fa shot na shum e flintalik na tum en she makom on wing elo she fa ma arulena pokanten wena pok fin fela elo she fa akketeyac fel chelos na katale proto e Paing nga fa akin chiwo yel ye matan fel na kay wat came e flintalik na tum esam ngay fa wikom along kom yen na kay wakom sum na we nga fa flokin kom men na fin en chinge nga tien na fastiki kom neke nga rela ma na kay wanga wala na shumke na taka shipa na akelen mutawaek sapta ton me ko fossing an shipa flokin ya neke sapta long lal ko ma reading en nga fossing on neke singal tolungan ko me fossing al me ko singan fossing on neke singan mar hakalam na pala katil wala la mal well na shake neke na shipa na Foloklac on man neke na en singan na Foloklac singan katlila house of God singan Bethel singan pataka shipa na flokin kat na kema me sapta long lal ko hakalam ngan shake up el esmakle fa Paye na Paye la lem kadel arch in en chinge en atien naita el shang e fa en all chi Paing tie oana en a machine card kopena in Paing maton put na in kashaw kat ka pa che en chingan na ke mga ko mas kem sing na ke house of God singe for ka compare for factual check up ke sapta long lan ko na ke house of God chima shipa na katil Foloklac na lane wengan en shipa re me akash magan ke oleng lalingan na ke mo la komom sing sigabil tang na taka ke la tutoka eli shot chima ilanga Foloklac na tain shime esmakin na ukuya wali no li shife akketeyac na sinkat el sangin na chinga Bethel Panen ji makadin na taka li na ke el som kanken tamlal chi welingan rain kuluk pa na sin parents lan som pa na sin tan kenan ngan el rain upe na sil sha tan kel ai shik ngan dissension in maslan man kiki apla sha shake up ngan panal la som katila da tu kan singan li arama ka li mai singan du puven nga na sentisen kat lieta na kate lo le na mal wela na ni kana el shiper na Foloklac no na ngena kat Foloklac na pakat nta ke sapta ton me ko shna ni taka el somne poshini kasha pi Foloklac maton fel tribe singa lua pa kalem ngan talik singa lua Mutana nakatila oya makatil wala la kengan pa shipan na kakketeyac kengan kat pasapal lan Foloklac na nge kadash ke foslu ngen na ta in kalem na Foloklac silal me shake up ngan na Bethel singan ito ka inala akketeyac na shikum singela baton put shima sham from kenya nge it's physically in that certain area trakta ito ka na shikum na ke kapasya mga kumaskas matalal funyo matagal ke kelatia tolu alko shibe kapin kelatia na ke evingom isusta ke ngan ka kapasya ng Jesus Christ kung ke fakon me Abraham katin taga shibe na kalwani mas matagal ke channel singal yung element siya ke ako siya pa me through you Abraham kume place the rest of the world element che meta pa fiteshe sitche pa tagalina ke matan fela ko nge chuta la oya fugangan katlie na element cha ka ko pa enchingan pa taga shiperitingan katta sang from north to south from east to west enchingan na shil nakadeta ko further from 2025 to immediate Utakyakwan church na ke 7 years of tribulation second coming tagan na ke 1,000 year of millennium tinana katram kinanching
Jesus that the ruly sitchingen futachingen that the ruly ma international Davidic covenant like David through you David kingdom no man reign forever na pang ke house of Bethel go inenenching fast forward na ke mai fat go na takan is ru kom machine na baton pochi ma tram from kinge ma shake up lieng na Paing share na wana ka takal na mimetigam tawaga fingat the issues tagang on God we cannot understand this maka tram from kinge takay it's inner pain takay in share kada shun God lang is follow ne Bethel. That's my house of God. Tamitigam taga na gel, shivena liye, shake bel shivena liye. El shakan na fun na kat lan fela ma show lan attachment milo sus ngan el kanaus na. In other words, sanctification process sipangan. Elosin shelos laligi mangan, ako lan fela, man talata ka shun kat. Shake bel ito. Pelli me kosla up to this point, shake bel la kat el well, kat matal sipangan. Eli may mangan. Eli oye lan kata. Na inge na lang wait metiga taga sono kata foslu akalamel tolan no fon oye lan kat lowosan kat fela lowosan aknas na siya ko wosla nuk yang ba foslu akalaminga onge siya ko ba fat na sin show lala mat na kay mawela sisla kat siya ye ma on Eurosan, aknas na skewosla no kuman nas na takosin nas na simatan ka. Abangan din si mga kuminanta ko, physically these guys are going through things. Ang akum ko, in a spiritual sense. Kataka akfon nila mas masam from ganyak. Fitesi ka Genesis 3:15. Etam, me Noah, Abraham, kataga tramram shake up, papat man matan felch nga lilu. Katsum na keme, David, kataga na Jeremiah sapta ton mulchi, faston mulchi na katon mulakos. New Covenant. New Covenant, chikan tagay kin New Testament na, man, house of God, Bethel, in this 2025, Paing siya nga eh. Ngakom shun ka tin siya, reform kat ngan madalashin kat. That's exactly what is happening here. Lang physically, ralang mana kayo. Second na, tolla ka tungos na kayo. Second na, aknas na sigos lang, nakumang nuk sa siya, man kat siya nga kadesom, kat matal siya mang. Nataka na siya kumusing nga din kalam na kaya oye siya matiging tres kang ta, kalam niya, kama siya war siya nga. Paita ka na kaya belan kata. Katli taklan or malan kat ke futeshing at ko nani ke penching ke saptaton will make or na that key terrain feature is very important. Bethel, house of God. The God from ganyak ke New Testament na Bethel. God patemple nan God. Kung ni mga yok siya ka din kapasya. Na siya baton pot nga Pakat as omsyun kata, man kat ngan chipang. Na kung may sipa na section siya na, may tala fakala katil wikom. Up to this point, peli me kosla katil sonol sheka. Na lang hey! Aknas na siya kosla, tolla kat siya yung kung may tala na Paye fakala katil wikom. Kaya mo siya. No, masing pa yok siya, met ke oyala kuma, even Paye kat ntaga kuklan God. Kata tolla when na siya kabila kalamya tolla malan fela siya nga. Nakatata ka siyong kat ya Bethel, house of God. Be house of God. Polila keempat tempelan God. Ketempelan God faka mengon lan kat ilyak nan kat matilal fungia. Kat from na sin kat kesben me mengon lan kat papoin kat katin fact ma. Connection siya nga yok siya nga kumin ka kalam kila. Oy yafaga Abraham, Isaac, Jacob barangan. God is on point na kaya wala lang. Now mo me.
God weapon I los. Wang machuos. Wang me conchivanaknas na siya los. Kadina ka din sang lalal from lasa na God. Transformation process nga ito ka na kaya. Mola como. Sanctification process yung makatili physically done in first Luke as saptas tongon me ko siya. Tolla kat lowosan. Aknas na siya ko sila. Prefigure yung mga matagal kaya malangon. The third person in the triune God. Ngon taga transforming ka din house of Bethel. House of God. Temple on God. Yok shupen na Paye ka din kalam kala. Pag check up taga kalam mo, katil welan. Katil fat may welan. Fostolu falle. Kada sumnikien siya inge na Bethel. Yen siya nga fat masyala siya long na sin God. Siya tas kasi yan pelin ungayen na siya. Siya nana wiya na yen na kayo nga fast na we. Having got the experience kin. Experience kankin tagalikian persipa kankin mutulla ellie me yen fancingan lupuvan man katisen katil tu lang ngayti shivilvan na kalwani malda fat na sila prem from north to south, east to west nga uso tayo nga wikum na mi kena asiba uskum me flok ni kumme nakatilingin na saplan flok el fat na sin matlalingan check up aknas na shiko usla tolla kat shayangan no phone kada som na yan sing Bethel kada som na likiyan singen na Bethel yen siya nga fa masyala siya lang na sin God siya ta kasya in pel ino nga yan na siya siya na wiya na yen na kayo nga fast na way o inge elo sang na siya check up God siya na kayo ma asyolos waya pe yering milos ret makun el pukunya ma inge yesak oxugo upgrade na shishem abangan talar shishem ito na me na Bethel inaro me rala me long singa na alun na sinka kasi ka when natal na kayo mo kuyakin som met na gawa siya matayin si to shrik ma upgrade nelos arula na siyang etia ukwelos siya ka beltaga we met lang na kayo na lose siya pang Bethel in pelinge inan kenan elatoyak long siya we asang inin katlan Bethel na ke mayan kadel ta shifen na sikyang na siya kepel siya el ta kankin tamalelala na pangalan siya may taga tuyak sa fila o ye key word siya ma emphasis repeat ya ke kapfani fos na gate korsgan pa key to ranging and Bethel na vingum nito na pangan house of God Paye melang lom musing kadinan kalang ke masing Paye melang taga gerom sapta singa lu katindi na Paye pak nun yoklan kat na siya sky si lang si kaulal na siya sky si melang singa arsin siya kataga li or malan katila lakatil wikat mengon nan kat champrom na siya pel kay wakemolas pangaoyan mat Christian kataga akwak man katara wanang ikiyac na katindi la pang masima champrom na siya kat ngan matal si mauskat kat read the Genesis ne ke Revelation na wanang nalikalim na siya nakataga akflat God kataga proy na siya lalal fung finshakla sa arsenal nakatal siyang impesin God when kat matal si katita na pa likiyac na siya katin alita matal lail lang si katin long magana akwalan magana katin me orang or malan magana katin ukail magana katlaim ta si pang era yun na pa nga kumindi na pa la Paye me lang si ma ina na sin God nga siya if ingat tupuk na Paing siya Paing God man kat ngan matal ba wikat na isip na flok ta di samram na
yoksupeshi tikinim tak ikas katin kalam like artificial intelligence nga. Artificial intelligence nga ito ka resla robot nga isla tari. As a matter of fact, yan Austin, ausin na nga na San Antonio. Tanta ko makin me on man taxing am ta characters. Si fena characters. Wangin met it's on man. Injin fena ukwe character. Austin nga ikakta mamo this past weekend if I'm not mistaken. The AI intelligent the one of them ke isla 5 senses larger. The way we see, the way we smell, the way we testing, the way we hear, the way we feel. 5 senses. When I matalis that are implemegos nga. One ke advanced technology. Now their second move is to really come and gain the way our consciousness, the way we do reasoning, imagination, our affection. Talke isla bemangan, pangan soulish part of our body. Flesh, soul, spirit. Na spirit siya nga, pawangan matkan takasukya. Para like, na katingkalan na, Paye house of God. Paye pedal, Paye me kit range masam from kinya. Katil sapal, siya kaplan Foloklac weng, then she pe adjust, then she be remind gamal ilosto wolacna ke sapta longal ko committee ke ben then re-emphasize ma el da sangna sile prem Paye na si komising na ke oye singa na omni AI da ke shukya soulish part of our me body tal infetari 5 senses tangina if inga kalam ke oye si ma Paye house of God singa na ke spiritual aspects, the spiritual realm, makadashketa na malimekos pakatara matlad fungin pero nagawa fin Paye ka genuinely suste ke ngan God. Worship, pray, faith, hope, reference, ka referring, ka changing sil. Now, the way imagination, conscience larger, memory larger, affection, mangan pa talking fading in. Na AI, aliak nusye, talke shuki, talke kunela AI, len follow instruction na AI singa chivena us non kal chivena ara mana lang si, talke na ukwe instruction nan met nga. He was, machine singa was on his own, developing, using his own reasoning. Makin news ke wiktaring alia. The marching ako minan kalim ke matlad fungi. Spiritual realm singa dati kan in faith. Wang in mafela kan isla spirit lakom. Para papala suman mo, minimit kum siyang sinmwe ta. Dali kan isla munum, ta dali kan isla spirit. Our spiritual realm. Na ito kan na sikum na ke me house of God. Bethel singa ito na. Evin Paye kat mdake akollah God. Maton put melang makat kaksakin God. Arsing kat kasimen God. Alo na sing kat keme ke ngon na Paye. Kat te som physical. Agat tagay in siyesh me. Man pang kat sing kat ngon si pang. Akon ni son saptakos fosmong lakos. Now with that being said, makatash ka nemo siya nga katin na katin or a weapon na ma dak na siya shake up ngan. El Foloklac na again si katit pangon wengan. Katit pangon kat pan na kayo katin sonon. Paye pang kat patimbalan kat. Katya sonon liya hey nanash. The third person of triune God. Nakate takon na kaksakin God. Kaya ngon wal point God. Naro God lan felang katya weapon na shake up. Sap matlas ngayon sumnikipa. Man katito na pala me kat sing kat lemta si kat matal si kat elte lang si mixi masyaya na kemalal. Na ako mo siyang evin pangan. May tayo rara ilo siya alilipan na kalan kat.
Diba na me keshi ka me kuma example in kalim she sol she na ke kosilan kat na ke losh she magati mishing na siya ka in daga alla kashi kat yok ke mishing na sin met Kosrae patam lal chi wiyak na ikin tres kat alla daga akketeyac na yok ke from lo che nga fintra me sapta to me ko fosin na ge kosin na likiyac na shish o ye si mga kuminan daga shun kat kaya daga shun kat online kat painan Mwe kat kat tekan chivena daga nakalmean pa inakan jibay shuste kang online kat put our faith in Jesus Christ. That is the only way. That's the house of the Lord. Kaya day jibay shuste kang online kat nangena eving umle alle postle house of God temple mamasyala finan ko siya. In other words, may nga 4-4 na ang analos mi siya. Pang masimay na nga umin kalam kaya. Kaya na nga proy kaya. May nakawan Foloklac, isyusta na pa na kaya ngon katsing. Isyusta kaya ngon katsing. Sabi alam pos pa may wikot, may kolash, may ma takan na alo, tal kuflan figure out. Lamang ngon sing. Weapon na Nicodemus. Katang lang masaplan Moses, ay kuflan figure out. Ich wenn siya, men ay siya ba chat ni kin siya likiyac. Mana iya si bang. I've been Paye na Paye kat issues like on God. We're gonna take a day at a time. In akketeyac God. In Foloklac. Inge na katramon December Christmas 20. Yok ligi na Foloklac LEUM. Pangat disconnect si med ngali kat plan ni December 2025 agat tena samon si teson ya saptagor for singal don ni singal alikos utakyak lan metlalalfung 7 years of tribulation 1,000 years of millennium kingdom kat tena samon mang manefo physical aspects moli ni kwa pakat sungkwe kat kili kaksakin kain mangan pa uniform kain mangan pa night katingin na katina siya masima inan taga insias ngon kat mat ko say kat kulong malap kaya masibekak na siya Genesis tulungan megor fossil na ikos katina le pinpoint niya be house of catching nam singe sapaya siya ka plan Foloklac na we sapaya pa kung Foloklac na we inge na kulong malap tingin treskal kata usut palangon fat na met akketeyac fat na met na kaya kulong kon na tustian kulong malap tingin tingin tres lumalap ki malutut si makat dipfilatari tigangan Genesis tungol mi wat fasting gate course Foloklac chigap na Bethel alena me awin si uki akketeyac matagaan kaksakin got game na misilipan ama umetaga beldu na akketeyac ki Wednesdayan ikasalan got nang fast na met na ki akketeyac na ki sifac inge Mutana in Christ il sacrifice Paye kage chonjingan mi kor fosin na ki algos na masima eta kage malutut singe bang ako minjikinan kala make a pacl kunokon singe Mutana in Christ il sacrifice Paye nakade kap sa kaya kisafla kunokon singe ka devotional reading singe na ki kaya pa si makadakalimi de tuya nga min ko na threefold purpose .com naki nga ko na threefold purpose slash makat ita ke bola siya mo kadil pangon kat na ke na me kadinara 2D la siya kilala sila John nga gospel sila nga kadita lash gospel ako ki pacl meto maklukson na gospel sila John nga pa
Eushe climax sigish pena yoxilan God ki Christ. Gospel tolue eldaga introduce God in a stage Jesus. Mailer amel plaken. Kadita ki I point game old lala panagame economic lala. It's ministry. Mo lala. Naraki Tagoki lala John the gospel lala. Sakuk leta pai leta si luotolu pop kraniki shafan pepolo. Koski gospel si lalinge. Eshamon beki supernatural perch lalinge. Eldagoki me futesilan matayansi. Let me put it that way. If folk ang afak mo futesilan matayansi. Wangin futelan matayana. Nakalmian pa futesi nga en tepata ko yurin mukulsi. Mata ko kingan matal. Parang afakla. Supernatural perching maki futesilan matayansi. Foloklac na nag-channel sa story was nga limekos. Na naliknata Allah. Nalik din siya kuluk. Ako asui. Na natural birth lala na shamonyak pe ki peptide stella John ki matagon shifel na naki maasi mapang transfiguration yok na kung kapen diya kataya ki aski meto sapta singa ulit kosan ki pelsi mautak lemelusek me inner circle lala Peter James John na ilosom na ki final sugunganti pangayan si ma akketeyac le Thessalonica sapta ko first single dollar ge single alkosa kat fact ki pacl mo Moses de na wisum ge feli no leang da katena the context ke feli no leang si masam kunya ke pa uchak lalos na kenen Moses de na wintana le power Joshua laksha fila kat finlong na ke molal cheka ba Paing papinalo molal Moses aspe mama Moses akketeyac ke baluniye madichap si kaingle kanin mangan so transfiguration singa ram kun kapsa na ke Thessalonica ko singal dolun ke singal mekos then akketeyac la katpaga na talat Moses pakpakoye Taki transfiguration singain Foloklac me siganan ka Foloklac me Elijah na Jesus ilash Moses daga akketeyac le ma itakyang sige masapa ki buk me ke met ke papalan ngan siya pa Judaizer nga ship le na kenem singe Elijah daga ki line len met pala in represent Isaiah Jeremiah mafalinigan Malachi. So, katwinli na Jesus si matamalut tolu. Maltuto na si inner circle lala, Peter James John, padal siyangin, likiyac. Ang afak kapastan kasi Thessalonica akos, Moses, Misa, Foloklac men, matlalal fungilan kat, mutulle, na matakakya, kana kasi Thessalonica akos, ngal dulu akalam yan. Matakakyak na kumang manusasisi. Na Elijah, iltaka represent nila samsam kunyang sinmit pala tinatafong le. Mayt na kayo finpasaf la fela misingi malalal fungi. Etalakyak na ilos pafakpak na rapture siyang etalakyak na mukha niyang sipen na akketeyac ba mayt mamdule lal fungi asom na kaya. Masingin dagan kalam siya. Nara sima John Jean-Pram Gunet ba eshamon pinaki oya sima en loki Jesus ke naki oya siya el katang la kelyak katang la oya siya el molyak na suwak na rin God. Nara in all the three preceding gospel Matthew, Mark, Luke we have learned what it was. And now John, elusya nag-completion siya. Inakalimila siya na Paye. Gospel to lumita, edalta ka ng presentation kay Christ. At John, ilta ka inge na, inarala interpretation siya of Him.
Nara kigatli na ki gospel tolu meto makluk matagamita. Anen da kana mga fakanen slakin presentation si. Akademi look malak ke Jesus. Na son el da kan shman malle ingena. El da kan expose definity lala. La he is God man. Cash ekle da kan mwet. Masinga inda kada sikom kadinashke. Nara John el apostles el pasmos la nada sebeti na el tam el si akademi ke meto agos fastungol si la James na me surname la dala bat thunder palal ngani ke Mark tolis ngalitkos na son el me ke el ngasam kun bienga ana fakta leta es must si John leta luo John leta tolu John leta na el somos be fue que eximo le misteri panel academia pa buksimo akon ngolon gos ke pebal natasha son el fakla el mutamalu si matisi lang si yok the beloved pastor el pastor finan Ephesus na tukeyac yang alimekos tugun Michel and Christ el somna en bang bang Patmos kadinta ka belsinge emperor sima Paing fella belsinge ba emperor to me sien na el mata me Patmos mutawaek me simuslad ke revelation sima ka chamram kin mo katama ke ba unfold missing na kikata betakalash da nga taka akketeyac book sila John ngay lamala ke articles na nukewa kafuen me kulacnsap morek makunyak ke tabernacle narel kapsha na ke showbread ma anke si article ma anke me nuke ma to replica singa retan ke temple showbread sila ke lemela elpa bread in mold nara katama mata ka shumanya ke John nge sistak ng machon el ka shuman ke lem nge el ka shuman katinita na Paye me the inner being of Jesus Christ gospel tolu me dal ka na present mo kay na outward kaya na inge na katay vin na ke malutut si mo ashmising nge nara malutut si akademi si vea bang akademi vak mo Mutana in Christ el sak find Paye na finja ka ba siya flaya kumin kya siya yawiya man lam isilipan na ko kay Henry kika trip siya lang kate kap siya fa kya malitising fada kunokon singa takko ki tuste meka pacl na ki kya kapun malutut si makataka kada yel tuwe konayak triumphant purpose la komo sipela komo nakatara do this makat di mo kunayak yakada nakita ko ang ke John singal mi ko fasin ke singalit ko pa sam kun na phone na masinge na kina fosal ko mauta ka mayen utaga ka din di na ke kapasila na ke kapasi ma nataka ke front load siya nara Jesus knew that his physical presence with his precious disciple would soon end Jesus ilita la Fototo me pel ma arslalin mashtun mit tamalutute pel nasa esafla. Elita need a clear understanding of their position with God. Na loyang nagimasingan na kapsa nagifaksila kimay mo imsigi tagagi kapuin from Motia. Sisa silita la mwetinge mit tamalutut nge. Dahil ina ng galim na pagkila, may position lalos, may sipensiya may takyang lalos, sinagin mo tamalut-lut. Lord Jesus, when natin God. Na ilo sinita pela, may expected of them. May ma ilos ina na inaro, ke calling si ma ilos askenge. Sen Riena, finansiera lang alip sila si met kulacnsap katale
yok msiyenge ananak kulukian met kola. Wait a minute. Kakumde na riti la masikiak ta sin leum gel moule. Ashi lente shkeya gel. Konfinte kain met kol si. Efa komiskum yang nake met kol. Muta sanay ko makum ta shalantali kangen. We need to have a clear understanding of our position with God and what is expected. Oana kakketeyac nge. Afakla so he consciously elita innanaklala kenganal kay walita na kinanaklala. Lan nan sang si pitcha na kalema. Ki ideas nanakma na kay wama okala matamalutut nge mayen len mata ka makadakkalemi ke fakyak nge fin pataka si kamen ngan fact na ke COVID-19. Kat fin nan ka na kinamba sige on gosh nge. Fin ta ka musinge kumeis ka metteis. Fin wangen mungonom kumasin sel kumeis ka mette mungo. Kanin mga etaka fin wot lefon na tuman. Fin wangen sharom lom suman. Nga kum mataka Kosrae kat kanta na inum siya nge ke wash nge ka lamsa fasi. Inge na katore kasi. Mengkatikan ramol siya yun na. Pange lama pa nge, carpet, peta pange, sofa pange, stove pange, tapel si mawangin na siya ramo kadami. Nara, siya sil, elita nan kalos. Elita oya lalos. Elita pe manas lalos. Siya sin matamalutut nge. Patevo. Skinan ko. Sikinan ka, si mamailya mo sige ba apostasy. May ta syole na oya lalo sa kosrela mo iten lalalfungi. May nilusor ang masap mat ital kinek si Vena, te aski pacl. Convinced be Paye na kumde kain ita awile. Kainin oya nge. Kuminin na kumin fin pang pel tolu kum getawiya. Na kum de book na ita claim him. Kada saan kum do. Where did you get those? Kachisel ma just come as you are. Maya makatsumangi, maya makatarangi. Or a lemon sang pitches in the sielos. So this same lesson also provide vital resources. In Mwe, vital resources for preparing future generation of disciples. Siya calling na si kom, metolong lalgos, fosing lalgos kilongol, som, the fala disciple, to grow in their faith. Kung may pala kikataka pinganalin nga, na yuruos mawikat pinganalin. Lakaslan gata, usyot ngat sa siya sinasiwas. Kikalim siya kita na Kosrae, fakla, salawi delta ko, tolagan lo shivinen Kosrae nga. Masingin itla na Kosrae. Asi siya rum Kosrae, los lang Kosrae. Kinan ko, amda siyak sin kita dalik mawia lutut ay school. Yok na, dalik kuya lila nga nga, kaya fuka siya rum numtel, ating numtel at yan alewo, kat lutut urik magan lamnuk, lam sa vatewan siya. Kung dahil mo kayo na siya rum vinan Kosrae, papasikyak mo siya nga. Ngata siyak mga kuluk siyak lagata, may nga, aspel nga, study ki lam sa vani, talk na defore kung work laka, kakatapela lam sa vani, ay makilduta nga, sine mo, swarsalin fuek. Nga fakunin, mga faka, art love, katinesmakle. Katapela ki akketeyac lagat, katalewo, kat we don't know how to survive. Awang cindaliktik nga, mata la fintinay, met kumilyagin bet kuminan ke, umukot alam kan tage sofa. Maul siya nga payok si Paye. So, future generation, in prepare losle, nara ki ngasam ram ke, pella ki ngasam ke siyaf ko it nga loon, ki siyaf ko it nga lonkos. Mangin tagan ki context.
Nakatagan ki malito chinga masanam kun chisil fine Paye si. Nga fine Paye papatamokel matikuye. El kotela la nukewa nga mate sifac. Skilima singan la nukewa mawengin fakuan in akketeyac le. Kotela na kasi siya matagang pa pruning kafuela. El kafuela la nukewa may sifaco tay nes sifaco post kimita. Mga fasimita. Kanman ba, the grapevine is a prolific plant, a single vine. Vines ko fan na bears many grapes. Nagi-grapevine ko so kung na since me siya nga kain Foloklac ako bespeske. Masingan ganda kayo. Nakatin Foloklac na kayo ulang mata in the Old Testament, grape orik magun, na grapes nga el symbolize in Israel na ke sifac ko confin matayin God or orik molan God. Nara kingasamsam kin nakimat pala prophets Isaiah, Jeremiah, Ezekiel, Daniel, Osha, Soil, Micah, Nahum, Habakkuk, Zephaniah, Akai, Zechariah, Malachi. Met pala falad, met pala sisyknen. Ital simus pa na sin mad Israel nga. Elos samasta ke an Israel mo, elos Finland gat papa. Pangasima elos farkun. Israel sinama pamiyak misingingi. Na fakla, maaro na karangan ya ke yokila, ena ke aksuksuk yan karangan ya kin kapay. Pangan o iya mamit pala simus ke an Israel. Mo anayin kishipin elos me carefully planted and carefully cared for. Na pa shamanyak mo prophet Israel nga samsam kun. Na likiyac ngayon, it was a disappointment. The find was a disappointment. Mayen fako matakakea makulu, rotten fruits. Kalmian pa, sikiyak mangan kishipin, elos shanga, tena langsi, elos tena akosten, nakimalan kata. Nara, anayin graphic picture siya, kanan graphic pa petsya siya, nakikadil panglol, iprem, fugili ito yung siya nga, ingan siya si petsyan siya kaya, busin talik nito, emay tako. Nara, tako ay siya, liya na ki, me petsya siya nga, katwinin ka ay siya may kos, na fasin gate kosan, siya siya ara sam lala, Foloklac na ki passage, sige, ay siya may kos, fasin na gate kos, kapsa na ki Jeremiah luo, fas luo, ay pa Jeremiah saptalo, fas lungol siya, ka Jeremiah on kor fas siya, na ay pa na ki fas kel Ezekiel ki sapta singal may kos, singalit ko singal ya. Na mange, dako, ara, fakla, suko on kay main crib, na fakla, porungo kingayak suko oningi. On suko lan kawaklak, ay main crib lal, asi main crib silan kawaklak, fin suko inging mo fokwe. El pakanak foko, esisayot ke. El yukuye o in crib na wowo, el masayla si niyan son, pakanak si love, may food crepe le, el sano in may sas, may sla crepe po, tasak ta crepe na kayo mukol. Nakatfinan ka na kayo mukol, sige pangay, mot kayak na kayo, fakungan kulukla ka infected. Na fakla, nakawak lagel fak, kusmet siya matayin Jerusalema, Juda, kusin nan ka in maslok, ay may in crepe lang. May aspe ma ene na inurik mga etiarela. Na ifo ko, fokla da crepe amukol, eti crepe wowo, mga finsak na ke.
Paing mga ira nag-i-message laking ngay kanaos na kalkal ke rakin ye puta ta kosulem na kain utyak kangla longlong ye ngay fulelen ku poi ke ma ngay tie sifil ngay tie ku fui shaka imuni infokwe ngay fulela kokul pala in ku poi ngay sap kun pe in pekunyak intia fulela af nara oyenge siakadetama kishipen elos for laliki malang silan God siakos napakapsya krip singa naging afak naging Israel pasikyak nge mange forla delay sus fako finias fako ekleta pa samsam gunda nage fako mukol kanin mange afakla Israel pa imelan lemkat kalena machuda pa sak mail yukuye elta pa nilo sinaramawo ilo sorikakmas elta pa nilo sinarik wiowos elong persen met akketeyac kilos woyakin siu nanan kasiwas anang kinakalemia Faklan leman Foloklac ki Faklan met pala Aisia inchulpe agas maganyelos na Charmaya Enric Magan pa Charmaya Lovastuin sulkiakin mo fak singin na sinmet nakaywan Jerusalem fak mo ngay samlapan Paye arulum na si kikumsyak na matayin force ngat lanegi buklan fakyak ngat laligi mail fakki ars churches itkos ma John matay Patmos simke malemi lang samasta may John fact na sin churches itkos nge typifies la kalemye elalan guys church na kayo finfel kan emulate kan akilin Milo sas archkiagit churches itkos nge na fact la Luyena Smyrna Philadelphia napakapsiyak na kaya ngay sam na panpaya arulom na sikye kung siyak na batayin first diye slagin mo pangam tan kiyela fakalapan lang silom na sit kikatafana kayak kung the fast na tuku inen moisis payan na los me ichap me shuene si kefong shuen pakanyang sigilen kololos elos tagay fashange kingasike ngali pasta lashme no jela pasta Isaac for example el mutay tenwak leso malue tevon siya kawela na masing alikia pa lalo ki Henry ekan mukuyak ki frete ma tenwak lene somken yesko ngete somle in trefors na sulpen trefors na tevon siya na wela kumnan ka pek fakasang nenuk na kwaltala kumnan ka parigi kashkinji no kwalosa ke love lal na kiurek masinge ke met mata lashge orek masinge masamram ganal basta Isaac ngali el fash now ngamo lucia sima nesel fash to ko ngai sam lapan Paye arulom na sikki kum shak namtain fosh fakalapan lang silom na sikki katafana Paye kya tel sumne ki kulacnsap laldalo fakamo singe kamtan kia sa tula siskers ki makataro katelten la misalipan ne sham kinnesi nekel check up katkan di dysfunctionality utak na sin bukul singan now relative dysfunctionality siya ki pacl sinsin kanyak matayan naging leadership ki Jezebel el tagayin siya kinawala pa dahil pa expatay tiye
killing of babies. Dahil pa manmantalik. Mga pataka na misyeng ikikatamtayan nga syukin si satalik natin siya. Pangay siya mamakatil siya nga na pa en merke. Siya fella 911 kitawd me finen New York Kirjipin prestan jin Belgia wimatan giela. Dahil pa expedite dia rela fushesh la na sin matan finen merke. Ka en makapas na merke. Nagsisitalik siya ngayon. Nikomakmas. Kung kaya na rama kumaraan, tamalan ka tayo siya na. Samsam lang ka man nakimalan ka ta. Kung si Venara mo, kung kufas mo Paye, rationalize and manalom. Tamalan ka ta pang. Nara ki faxing matayan siya el tusis ken mukul na mayala. El fast to call. El desikila nuta, call siya usingan. Siya nukewa mamatayan siya ken kola. Tekkan fale ukak misle. When ki pacl fakla. Matayan siya el takain akfon nilam gujiga shin paps ko aske matayan siya. Na kung you tell me ke siya nukewa makumas ke mamatayan siya ken kol mukul siya lawuga kulo. Mga fakla inda kain malutut na siya katindi. Ara ki pensi ma election dula orek. Dahil siya kain line president sila singin lang nga. Kame, Democrat kayo may lalf dahil na read Paye. Dahil tangon kan sulam dahil siya baka mga siyak metigi futa ta ko. Jesus with all the believers are fighting in me. Nga ko in Mutana in Christ, in Jesus. Kat finarangan nakat pa true find siya Kigat pa find Paye kung the true fulfillment of God's plan for His people is likiyac. Nakatfinta ko hindi likiyac kemulal David, kata dagal David. Sam tolngol, fasal ko siya ngalit kors, samuan kisa ko Sam, me, lal David nga, inuun kya kanya kisayak tembala. Si Prain Sanggulo. Kaksakin ko LEUM GOD. Ngayon ko mulyale. At tiya lela ta mwet Foloklac inaksaksakiya. Kingatang Paing na siya LEUM GOD lak kumakayale. Kum syukya wili kimise nga de fukle na in love lolena. Kum Foloklac yame na kimo. O na kaksakin LEUM GOD kusmit syulela lal mail siya matalle na laro. Sanggulo na sin. Malatlal an gigadin bel na. Wolal an mabatbat. Sap astang gifong tasakto engan fasikya kilututen. Nga palain si misle. Fak na siksivena. Nga vatien na katangyekle. LEUM GOD kumarula na wunasik. Kung da karingan niya may oana siya pot ka finolo. Na to kumukun kum lalikiya orang asangin. Nga ta Paing na siyum LEUM GOD. Nga siya kikashalom. In fact, nga fin mise men na siyum. Nga fin som na inkalyak mewo na siyum ke. Yamit mise los kain kaksakin kom. Yelo siya kain fakat ke laban wolom. Langoy LEUM GOD. Pakumatap. LEUM GOD kasya. Kumikala syurlak na gengan, unsusyo. Kumusta sa puwer likiya, around niya lagengan. Kimaingi, nga fatien na misle in kaksakin ko. Nga fayak on in kaksak na siyum, LEUM GOD, kumkatlap, nga fasyot kulo na siyum, mabatbat. Naingi na, the new society of God's people, pakat Christian. Dito nga vakla as kainin metoli ke pabalo metake. Gentiles sa as. Met peken na as. Nakipang si matako na siya papay prem ke siya na si singaluo na mamay choose sa mutawaek. Choose sa mutawaek in Paye fan na ki eternity future. Met peka na as na ki na eternity future. Na
Usisaflangan, matlalalvungi, Christian, the new society of God's people. Church, masimate na ikekla na sin metpalo, kipel fall, na pa ikekla, the time of Gentiles mutawaek, a church, folkle, na polel for mutawaek masai, kay si church nga. Abang ata fakis ya kata yamita. El masai, na manima urekaningan, elus Foloklac at Pastor James, siya pa Pastor Finan Jerusalem. Nara, matsasyalan God pa Christian, siya matawag kay Christ, at the kani yorol, in pa lapas paskifain sa kuma akketeyac, ma-find ba yan sa inge. Pangan me new society of God's people. Na, mutkayac, God is the gardener. Na mayak mo, gardener singe, matimaya singe bakat papa. The cultivator of the vine and the branches. Matsima, shikain lief, kasuko, sak ngan, in kapek, isus fako ka aslak, ma, kapek sumgit through vines agongan. Nara nage, the fruitful branches, el mutkayak nage, fin palamar fako kaya, kapshayak melos but true believer, ma, by their living union with Christ, kelos kapasyang in massive fun in Christ, and that produce much fruit. Yok fakwan. Na enzi mga kuminsinsin kinaba, this union can be broken. Kapasyangan kapeng kapatla, kadindiyan. Nara, gardener singe papapa, kagat papa, el pacl. La nukewa mawangin fako. The Father cuts off every branch that doesn't produce fruit. Nara, those who become unproductive, elos mawangin fako, pakapshayak nagelos ma for laligi Christ. Kishbenilos ta tiarela ma paye, commitment paye, nara elos ta faele. Pacl me, fasyakon ko sa mafakma, katay na siya tiya matayin nga, fasisile. Oana mapaula, mamweta, esifeni, esisiyang nag-eeya, inferior. Nara, nakelos ma ukoye, lame, the unproductive followers, when in fact, they are as good as dead. Elos oana in ma miseo, nara will be cut off and tossed aside. And then pakpagple, kapakpag isisile. Nara ke samsam kunyak na ke fako si na ke fruit singe, then a samsam kun limited magay na nagisyaksako. Nga ko mekin mit patter sim singe, mit kwamit si. Ka samsam kun na ke insum connect mol siya tale. Ta on church. Alun mo stilash nge. Anayin mwet na lang church. On church. Ngayon dalik tolo ligunimin enaluwe. Edel homeless. Makushay. Madal fakajik na delasye. Kanin mange. Kanin ang loang laki. Kumni. Aspel si ma. Ngange. Del katsumni. Katsumni kanin yakyuwe. Katsum, likiyac katakof mo inanwe, talik ngayon di, num kidel malalea. Kat nalutina lomaluwa. Siya lomaluwa ang yalan na itela malututo. Siya tanim tayang yang wus. At pakantan talik, natas, asa filin yakyuet. Katapasik ya kawaingan. Lapasya, met kollas nga som fake ke kaslan kat ke toani ke lentolu si vinanawaiya. La pase itek yang naselos la. Yakyu siya nga natari, finash med endure, siya kum nila pray na siya. Katin na kan put mga perspective, katin ara
Dalik na ta siya hindi likat mo spare tire si bakat. Kaya na ngayon nila lang asum na. Nara, fruit is not limited. Soul winning siya nga megat ka na rin sang atrakya mo ito. Para leme lang na sin mutamalitu da kilos pater likiyac. Kashik. Wangen kat pater fung na fung si wangen. Kung dali ka ditashket na me, consistent na galaim lang. You guys have been doing the same thing over and over and over again. The same result. Unfruitful. Yang nga usumla. Kat na rik masap na masap ma defect ki pacl. Sang tulukon niya mo itang gimojing. At siya siya kami siya vinsaksing. Mga kung kapasyang na siya. Kat kikapasyang na siya. Apostasy siya nga Machula elala Kosrae mwet in cash na rin Jesus. Nara online ministry da gain way scripture nga kat kewan masike kadin li kaslan gata nituk mapatpat. Church, you come as a living sacrifice bakom. Nara kesam-sam kunyak na kipatar nga. Kadin sam-sam kun na ki sapta si mga sam-sam kun nga. Intople praya, ingan, langsi, na langsi nga sayan pe na nakifako. Siya na sam-sam kun masingi, pal saman ki sa evasit kos, o yebe fa singal luki, marututin nga, ilang gifasit kos. Koswin Mutana nga, Kosrae Online Ministry, Hello Online Ministry, fin kawos matanay nga, long kikaslan ka. Fact check imakalimiyak, ngikipayapal lang likiyac kawos sa kawos, oana ki, ba't paraya liya scroll na kapsa kay sifas nga. Kawosin matanay nga, Kosrae Online kawos, na kawos fasyak sin papa, kikatay na maukus lang siya, en singe bakato kaya el fasciot na siwos. Samsam kunyak pemangan ki medo itkos. Naki fasingal sisngal luo mawan ki manutu da. Tainda kay nusi na siska din di fakla. Afak maingi na siwos ta engan lak fa anin kos. Patcho oy si mga samsam kunkim singe. San proy, san longsi, fako. Na para fakla. Nga fak maingi na siwos ta engan lak fa anin kos. Eta engan lowos fa arule na yok. Usi sam kila Mr. Liban ilang Ifo ka na hindi mo't kulji bangi. Ifo ka na hindi pasta si bangi. Ilang sinasasyon. Mesosla yakan. Ikawangan ingan nga akilin. Fakulan ngan si bangi. Paing masap silak na siwos. Kusin lang si siyasin siya. O naking alang si kawos. Pangan makalimiyak ki. Fakulan ngan. Fakla. Palang si. Ingan. Misle. Mongfashesh. Kalang. Orikmawo. Aru. Pasisel. Si Fenolimfe. Pakanten matridi masing misinterpret si Fenolimfe. O melom na siya. Akan na lang sila. Nanakin siya fulat fulenga pange. Malan kata the center in Oriclamac Oric Ishlelsi. Malan kata lemfe, you have self-control in the patatyang nakimakuluka. Pakalmiye. Pafakla, wangin masaplain maingi. Losyam tayo Christ, Jesus, elosunia tari moli ni kuelalosa. Pole sham punke, saptalimekos, onkos, itkos, alayok ke moli ni kuelalosa, ke Rome. Bata sila Jerome. Narafakla, elosunia tari moli ni kuelalos, we mana kayo may kuelos mo yun. Ke prailak ke gesla, talip natas mamdan kelbos nga. Katapala nisla melalos, ke mama kapilosia. Pasifena lemfesh, nga takake, fakulan nga, sige nga ako minkan katang lamashok matakana siya. Pasifena lemfe. If I'm rela makuluksingan, o manila pa fak na sige.
mga nara ilma wona. Die katbabalusin na siya shinji fesh, si kastal gibabal singe, nga kuminta ka na ke. Whenever there is in the town, kumfin aske o yeshima, ashalalo ka sa lalal fungi. Top na gail yan na kayo waske matalsin nan katni. Nara, chamram gifakulan ngon, katsum na ke o yeshishaya. In contrast, it prunes the branches that do bear fruit, so they will produce even more. El kafuela la fako in mo, rakraki, yokali fako. Nara successful gardeners yung kaptriyak mo katpapa. Fako pa na kelos mo kapasya. Wala kapasya wala. Successful gardeners yung elita malan kafuela. Nara ke orela silal nga orela in pa me alana enhance its fruitfulness in mo isus fako lan me langan in kain rakrak sa flaya. Nara kapsriyak mangan na ke finchik ya kangan nakatli na ke sincere believers. If ka mo sincere believers. Ski mot ko apostasy si mga kalemia. Judas elwi Jesus yatolu dafo. Kung nita sincere believers ibangan, kung nita lisustain ngan, fokal rela o yamal rela. Nara akalemila, the fruitful branches will be pruned, meaning that God must sometimes discipline us to strengthen our character and faith. Finaspel ma kat palakin mo mama sikiyak na siya fakya-fakya o si makadalusi nga kumpin katangla kay kat na naging ma-effort ako napakapsiyak na ki sincere believers yung fruitful branch ma kafayakle and then na me pakiyakle nara naki lama wangin fako inan cut off inan pakpakle wangin shipe inan sisila mene ash eurela kulukle fakongan afakla mwet ma tie ash fako paye ma rikle mwet ma wangin fako no rik malana sinkat papa masikin kosrela oyelan mwet ma ukwe malan ka at papa pakpaklepe sisilelos naki masima elosetena parke na fakla kowos aknas na siyak tari kikasya nga faktari na siwos kowosin kapasme na siyuk nga fak kapas na siwos sila ko flana saklok an nakamdakay po gana saklok. Asin mutawaek. Kusin kapas minasik, ang ava kapas na nasiwos. Sila kufla na insife na isus fako. Lasingan elvin de kapas, nagisyak sa kung nag-root saan, tekan kap na. Elfa isus fako elvin kapas siyang na nag-inkayan fine na. Ilamasyan na, kos tia kay norek fako kos fin, tia Mutana nga. Nara fakla illustration siya Jesus illustration you shift to a different level. Samsam ki nagkikafuela siya nagki molin nga na. Laki molin nga na katmot ka nagki nga molin ni kwaya. Molin ni kwaya contaminated. Fok laki makuluk. Naral fakla. Fasing akalamin kalimla. Metta malutut ilosana sakma kafayak lagisbin ilos a starry kime fakaklanlim. Ilos akollah dari naki greater fruitfulness. Oyema fako ane arulana yok. Ang akalimik at Judas but not Judas, the betrayer.
El tena nesnes, na el pasila, maene na pakpakle. Nara, matalal fungiya, tena na chudas. Silosinin na Mutana in Christ. When Christ pa find by his koa. Nangakom, ilfin matayin ka, kadenin na matayin nil. Minakalimila, laki finds ko kain mol, ash fako, kikitin bel. Tukun bel si ma ash, masik na ke. Tajakta, tiyak kain ash fako, niki il shek na connected na ke. Ukya, maukya an akketeyac. Nara, laymelusi vaccine, il vacla. Vaccine fakke kel chismo, achie laske ma papatamal inge sa aske. Pacl ke chonon go was lamalit go mo. Papa se mol, el sapaya me, ke sipel nga oye pe mol. Inoye sena, katena mo chamungo ke cook, famol ke sipel. Na mutalal fungi in Jesus in na nash me anain elosin inanain stay dependent on him. In nalal fungi na matayin el elosin tiya tafaila liki lakain. Naki samram kin naki in Mutana in el or remaining of akla for the disciples and for all believers today. Kalmean pa. Kalmen remaining si mga kalimig in Mutana in Christ singa pa kadin Mutana in el mga manasin matamalutuda ke la kalimia. Tasak tayo ta ka pe Paye na sikko mga kumgan makin mangat matalal fong imising. Na kisamram kin constant singa in na nasikyat na pel na kayo ka moment by moment. Mga kuminutoy lang fast kun Christ. Na fakla, we must not be passive. Believers don't sit and remain until they die. Nga kuminti, Mutana, anayin, wangin ma, kakketeyac. Si mga kuminara, kat nga likiyac, kadin ara katama, kadin de Mutana, sano tapan kadin mise. Kadin kafufu singan pa, akketeyac ke metolong, alkos, singa alkos gelong ulingan. Pafakla, instead of being passive, we must be active. Matlala, we have a lot to do. Arula na yok na Paye. Kosrae o sapos mo dinorek mo. Napalak ka lang nga fine, kaus palak, lakil. Katena mo siya matanayin nga, ngayon nil, fascist fako bes. Takaus kufla na rakatena makus fin mata siyayak. Di, akalimila. Ngakum di kan si fena. Ewangan fako. Katena mo siya tiya matayin nga, fascisile. May asur siya bangat. May nasisile katena mapawla o. Mamita, si feni, si siyang na inferior. Nara, vaccine pa, each branch, kasila, that continues to remain in the vine will produce much fruit. Kasila masak nakapas la as ke vine by as kong elations vakopos. Nagyot samram kin naki fruit. Napakalimyak lang when kamen fruit yung ba kapsik naki vako. Napasman yakla, nga fine, kaus palake, katena mo siyam tanayin nga, ngaynil, fascist fako bes, takaus kufla na katena makaus fin matasaya. Kaya samsam pena ki fako nga at syudba na usina siya sa kasmagani kat kikelat yal migos fasongod lu. Polisim siya magkelat ya fak mo, fako lang ngan balang siya. Engan, misle, mongfuses, kalang, urikmawo, aru. Narin mo, the fruit of the Spirit display in our life, kimange
fakulan nga akollah kata. It should attract people to Christ, to Jesus. Na ke attraction siya sikiyac ke los liye ang oh wow. Sila kita mga sikiyac na siya akollah. Na pa nga ros forla. Na forla siya nga anay del mwet sa siya kisya ulan kata. Napafakla. Masinge el sam kun na yok siya el fakin kalamin siya. Hindi mata ke oye mailos sa falla ke te kalmiya pa pitse singa hindi mga komfortable lagi. Pitse singa matagay na kes makinyikot. La mona fasi pataka ke kapasyang na si Jesus in matay nila. Mayan apart from him we can do nothing. Finkat tila kapas na sil wangin makat kay Nara fakla, each branch that does not continue to remain the vine is removed from the vine. Kanman ba? Kay sila matya na mataki vine pa is going efa itak laga sisila lagi vine. Kadali mo anayin lang siya na physically attached. Tajak na organically lang ka pain wangin le kita katlaki me sapuan. Mayin ten akketeyac ke mafallen kain kita katkean. Nara orela pe in kain sumno ke masla. Nara belto kata ke maslaan nama evinde ke patla ka enenain kot-kotla na sisile. Nara mga tagain usi na sisla. Okay. Me kalmeyan fin baki katalange kapsiyak na ki matalal fungi Paye at tala mo lowos kagatsam ki nagi cut off from Christ mga. Nasin kata interpretation matagang fakla. Lamawan na matalal fungi Paye matala mo la kisbenelos papakiyak le diki Christ fakla true branches who have lost their salvation because they were cut off from Christ. Elos utyak inlalal fungi Christ tafele mesira del tafele kadalisus na sinak matagaan ba na sinkatabe siya lama isisyak pa met Christian maitye ace opila anak sifac sige si koren dolis ngal mi gors mapoli simsin met koren avak mo tarak tawrek malan si met fin feryap na rek malal fatale el sifena famole oana met sima matain efrushe ekangle tarak tayingin na shamsham ke me lamang masima yok shipe pa finsha ka pa langin produce fruits. Nagigat siyam ge fruits ngayon pacl ge oye manaki me fakulan ngan mga kalemia. Bayan katape sin lang pa fak mo na sin katape lamay sisyak pa elos mo fak mo elos mat Christine. Si elos na Judas Iscariot. Matya Paye na nakla na sin len. Elos enanan kayak. Nara, nakana siya ka din, kingasama mo na Judas ngayon. El sisin matamalutude. El pa akketeyac mo, el pa tevo. El akketeyac, el tiyan matlalal fungi Paye siya. Napapasta si mga akketeyac mo, sin kun, katamit masol lang El dalfin passive, derorek malangata, kung madagin kasi siya kunla, siya kung kulacnsap. Therefore, he was cut off. Judas el wangin le. Na, ilan la si mamisya. Skimot ko, ila si mamisya. Fika misya la Judas awin.
akketeyac mo luksak Asia kaun nge fakla ukoili kinsiel mena Paye politika in tramram ke maluosi na pange maasi mga kamito ka nage chronological order ke malan kata takle Paye kewa luksak la na ka tramram genge sa pasal ke lasi patla patate de ukoili kinsiel alal vi mo rek ma pasam kun nagi ukoili kinsiel nge na meto pasam kun nagi luksak la sila nge ke sham lanchon concern lala ke si pang matago ke meto in make disciples mga likien akketeyac mwet ma kachige katin disciple iya in kain long lutut kun malan lema tekle in kan usi mweta in kawar pasyang na sin in ma usi balance na wuwusi a very healthy balance malu machon mas machon ilarang ilta kain ta akketeyac innermost divinity lan Jesus na ikonekla masima taka yun lang call lang bring people into a continuing relationship with him ikonekla na Paye la kapash lash ka dinora na sinlem ara si na connect ki mo lalail mo pa matamaludot si malemil lang siyo nalifac sila nga kung di wuki at fact la mawu manos long la prophetically gashikan pa mo sap si fan naksin mo singa luwa mamisya ka natural cause alright gil mato masima sham kun finutak ya gil ke stretchers in Allah maluwa kaya de los aluwa casting el fact mo lang si elna koi na ke pacl nara kita ka na ke oye singe fakla kosfin Mutana inga kaslak oana ko online ko wos na kosfa siyak sin baba ke katay na makos lang si el fasot na siwos ale kalem la siyak ke fakot na siwos tasakta kikat siyak nga kada siyak mo na makatinin na kakatinin na norela kapaswo wulas na singa nara fakla kosfin Mutana inga kaslak online ko wos na kosfa siyak sin baba ke katay na makos lang si parang a fact mo ni metorek magun God manan spare tire si kamadara kastan kata mo pa face wala na lang kat papata mo evakalam ki ko si sus fako paspas inoya singe o siya mo tamaklit-lit may discipleship or fakat kastan God si siya likwite in masom na ki en mawowo in ma kain kapkapay nara el Foloklac in kain sang faksilal ki may fastime ko shamo each branch that continues to remain in the vine will produce much fruit. Now na kayo ang tanan in fine bias going ash fako wuke. Nara ke shamsham kunyak fruit nga kapsayak penake new converts elos maforla. Na should be shamsham kunyak ke fruit singa naging akketeyac meta takoy na akketeyac penake fakulan nga siya pakatakkalimitari. Nara fako langan makalim ke mula siya Paye ta puento ki may tan gasas na ron Jesus. Nara ke maluto siya ko kapa siya fakla apart from him we can do nothing. Ke pwede magat ilwangin in mula siya at fala likiyac na wangin si pes. Mavine kap siya malito siya na ke inkonaek si pela siya nakatin ara tudi la siya nakatngat na nagyan si ma lemel akilenak inina sila in fact na sin matamalutut nga
Elosin kalem na pay position lalo sa. Mama calling sila los nga kaske. La elos pasolle na ele fastla elos. Elo kalos le in mo elos kan kalem ki mama pangun ya elos na kaya. Na pay fact mo, don't be passive, be active. Kalmean pa, ara makunuman. Matingan mo kayo na lakom siya, lakom LEUM minister siya, katikin siya, kapasta siya, na may tasang rosa na gimnip, bas, tagawchuk pum, katikan di mo to, makulacnsap, kulacnsap po, akong Foloklac makunuman. Each branch that continues to remain in the vine will produce much fruit. Rikma yok, insom, Kosrae, wangan sanan mo to rikma. Nga kong fintiye, oro rikma lang gata, ekan tuloko na cute ligay ni mengin kalansapay. Ngayon malututan daga nakayakat, remain in the vine, in mokalem, fakulan ngon, nashkal men rikma lasyo, sin singe ba, hindi pakpaklekot, igi-find by a skong. Pangit ka sa mga kanwala kimalutut siya ngayon, naflo ko lang sila lipan, dan ganda ko, kasyakat ke. Mr. Lipan, lumala, pangit ka sa mga kanwala. Kaya ko lumalap ke kaya na yok matagal ke son saptas ngayon mo course fortune na ke may all course ngayon. Kaya nali kalim pe ke oye si mam likiyac mo pangan kadash ke church age sa tagal ke lokat si mga dakalam mi kalinigar sumla fullness of Gentile. Pang oye si ma takali ka pas na ke room saptas ngayon si faslong mi course fullness of Gentile siya ngayon siligi na mas mga tram kin mo times of Gentile mamtak na ke sholan talit natin kat ngan tagal Nebuchadnezzar mo Babylon time of Gentile siya ngayon so nani ke second coming kating kalim ke tayo ngayon oye si mga dash kaya nga arsin maslon week on ngolya wiki ngol siya nga kadata ka akketeyac pagka pacl Daniel masya ka truang akketeyac tayo sapta siya kat ash in maslon on ngolya ngol church age fullness of the Gentile pang oye si masam kanya na ke fine so kung even got some penani ke Genesis 3:15 takan na ke oye si mga dash kaya nga misya nga na el na syukat ka siya moligat la pangoya sing wangen fine wangen mol katil fin wangen mol omne weapon na ika even itakeli ki ko fotal misha ngakom fin wangen in God kat misha kat ina na God in God may Christian na lalal fung ike triune God, Trinity, doctrines of Trinity. Katsifan na in lamatolu, Papa Wenangon. Layem Jesus Christ, second person el tagarala in kenek sukung. Masam from kinyak penametigi, work the fell, inge fell. Paraclete siya, comforter siya. Pau takala kalang kaladalal pol. Jesus fan ala kalamila som. Lowos comforter sing. Heel bijna een asin mo laas. Na leiliak voor ja, wat de go, kerom sap de single vosje. Kat voor lauw van die pangen o sing. Without that connection, without the fine, without oritmalan kat nisje. Na kaya kat kapasang na kaya we need to maintain it. Pangen o yes mataga sampram kin order of salvation sing. We persevere. In other words, we remain as Christian. Could remain as Christian. Forget or remain singan. Patagal na kaya activity lang ngon kading God. We worship, God pray, faith, hope in Jesus Christ alone. Now we revere Him. Pangan molin ngon. Tagal kaya Rome Saptalikos. Molin ngon na pamula. And that's how we keep that relationship. Remain steadfast. Remain as Christian. We persevere. Allowing
the Holy Spirit in sanctify God, then set us apart. Pang relationship siya at for lao la kalal fungi God matakyo malan God leilangan matalin ikul God then transform God kadin the silpa follow malan fell akketeyac akyo yalan God in become just like Jesus in every aspect of life. Na siya mangen na tingin tres ka da tol magen na futer som faga gospel siya evangelist. Na kung taga ni body of Christ na pangan which pastor nga metropolis nga pa na karangan dahil karangan fa kya teach them the word of God. So evingatli every sapta course kada la or office ni megos matagain akketeyac mwet life edify luo ena intui fa kya evin mwet mo ars misieng office no nga tafong na ke ma from inge ke pacl apostles nga elos pa witness elos pa well Jesus Christ na Paye evin kat ma apostles misieng kat misinterpret kastan God apostles nga pa met ma well Jesus Christ fan in his presence prophets fingat Mars prophets misieng we're heading to the scripture. So, matuluyan naman na kadindi na kaya saptakos pa evangelist, pastor, and teacher. Pang kinokontulo man na taga sisis na kaya ngon katingin na kaya muwising. Evangelist spread the good news. Eukalion, taga na kaya Genesis 3:15. Na may trubo siya para yokshupen masing community mwet laso. Elosin Mutana shim na kaya kulacnsap. Kung kapar si shepherd siya sitting at the right hand of God Father ingin. What Jesus Christ? What priest? What Foloklac ingin. In this very dispensation, fullness of Gentile, akketeyac. Ne kena shun la pa si makatin maangan, nail shift na keme. Utak lang met one church nga, metlalal fungi. 7 years of tribulation. Mga pa yung nagadin nga, little loing na kaya. Agat taga, Archmitram from Gantari and Maui, Christmas 20, we cannot figure out what's happening right now. Disconnect na yok si pangan. Disconnect na Paye si pangan. Katinay talap, it's imminent. Foloklac na may imminent. It's very imminent. Na I think katinay liya masingan, kan naga-disconnect lagi fines ako nga dari. Nakiyamasik finan ko sa misinge. Evin ka tenan ko Foloklac silang lem nga nag-siete sunga saptakor for single dollar single alcohol. That means we have already been disconnected from the fine. When evin got connected, kata siya na masyasing ka where Jesus is sitting. He's coming back. Le Folokacin me to judge the quick and the dead. Mga yok siya. Yok na pwede pa mga hindi ka akalamin na si kumla siya pa na kulacnsap pagkatapos kang ilme iltagan muli alakum and today is the day of salvation. Masya iltagan sukat. Pwede siya sugat purpose lang gada. Tribe ikat kay siya kadin being evangelist kadin araw malan metropo chiba teacher. In edify the church. Kadinako lang. Ilafloko. With that being said, ngayon kaksakin got ke very detailed, extensive, matagal ke fines o ke sonsap ta singan me or fosin na ke aligors. Ujala tigin tres ka lang taga. And we got rin na akilin pa may class ngayon na katsum na ke programming kaliya. Ale kaksakin got ke aslan na kayo interaction matagal nga. As a matter of fact, tingin gada tagam ta kriti mga demo asketaringan. Pastor not son, el fat mo Romal ko first year. Namnas can read the Romal ko first year. Romal ko first year. Right bangan kilo malap. Tasok to
kos te mol falna ke malang sila ni kwe, akos mol falna ke malang sila ngon. Kulo malap, fin Paye la ngon lan kat aning kos, katena may siyang ngon lan grafwan euro LT malal. Kulo malap. With that, molin ngon pa molin ko misya. Napangan transformation, pangan oyesha matakan ke order of salvation ching. Born again regeneration. By what? Someone is doing the calling. Someone is spreading the gospel. Na may ngan for laulyak lalal fungi. Na may sikyak ngan ngon lan kat ilyak na ingat kay siya. Justified. Got converted. Got adopted na kito ko sa lan God. Now with that, God and steadfastly remain as Christian. May siya aklungan. First aklungan tigin. Rom megars, first megars. Romney megars, first megars akal miyang. Fintrack siya etie aktuar siya the kadila silang nas nine God kengon madal siya may kitelal na siya. Amen. Siya panangan madal. Third person of the triune God. Siya mga lon course first siya nagaluo pangan. Okay. Basta si ngayon, gal. Siya mga lon course. Siya mga lon course first siya nagaluo. Well, nayak first na met. Ilang akain siya Pasin Kalam yang Kadil niyan mula lalar sa akollah. Siya wala na apkran na siya kepel inge ang kaksakin. Kemainge kada fatiena shangen finne kususfella alla mukukle nain enlal mea. Lo malap. Well, sakpa na fast natin katriti tari masingan. Siya mga lon kors faslu katriti tari pangan katriti la romal kors fasya. Rom ni megors fos son siya fos akor nagalongol ba son siya son akor longol. I'm not gonna read it. Fin kom ni mga tafong na akes makinya. Siya son ni gash. Akor longol akalam yang Okay. May chief in fact mo ilang sikat. El sanga may lalal fung wiel, el siya may kikiya. Dahil tiya kain lang sikat, siya el tiya liye, el fin tiya lang siya may lalal fung wiel, siya el liye. Amen. Lumalap basta. Natsana tigin alicha church, metalong siye, fosing alalikos nagalong luo. Metalong siye gash. Metalong siye, fosing alalikos naga. Longol siye. Ekla walap. Tang nain lento ka, ke chisel el Foloklac nain sidia, el marshal. El lieso go siak fik se tu siskenineko, el kofla na ke. Tasakta wangin fako ke. Sama kena. Na el fat na sin siak sukoa. Come fatie na si fili sus fako. Ingrin pela na siak sukoa uli. Mwet tamalutlut elos liye mainge, elos arulena fefeleke, elos siya, fagata siak fiksuko inge, narulena sign uli. Na chisel to puke fak, Paye na nga fat na wiowos, kos fin lalal fungin na, tiye alallo, kos siya koy na mga na sin siak fiksuko inge. Tiye mainge magana, ako siya ko pain fak na sin all suko inge, bukuya, sola na in meao, na sola. Finansala ving lowos, managawa mako siya ke improy lowos, o ko siya is. Lumalap man si pa fosingan, fos na yok si beshi, lumalap. Na meto singal tolu fos on course, kali course. Singal tolu fos al course.
Well, singal tolu fosal ko sa kalimyang Kata fite patatla na fin folk wo kapka ba kay sus fa ko pospos kata pel chiovo kata pel ungo le kata pel tolngo kulo manlap arche mai kya klan shuk malan ka tangan kulo manlap kal kantrela la fos ngan ngamo maki course na ke al course pe Makit kosh. course na ke al course Wang chupelo sinalu na sik may nalusliti akwak ma may taurel na wana in masaplo Os pele sa mga katil sapkun ukwe ma lutilan mayeta elefak pe na shelos ko sarun na us nga kin kuna kin kin sisna masaplan katta ko os in shukya cash mata lowos hemen na kemasingan akalimina la somligi fine na bangan kulo tigin aliksya Tamtal tanya Mwe hemen kulo malap ke fakluman kulan usye display ya siya win bangon mwet ngan kat kem mwet kal kum liya masingan Wala di, mabang atali. siya win bangon mwet ngan kat ka mwet okay kat Oh ka yeah. mwet Okay, kat Mwe. ka liye Okay, mature leo. ngamoy pang Okay. I'm assuming so tigin aliksya kum kain clarification check sungan siya win bangon mwet ngan kat ka mwet Kahit Bethel Carter, pasikyak ke coronavirus siya, man-made, kulamanlap. Kayo, Pete Thompson, kayo, Tanya McRae, ne Marcella Lockmers, kayo, kulamanlap. Ne Luciana, Proy, kulamanlap. Kayo, openasyon. Chenny Sikra, kayo, inge, kulamanlap. Chisel Richakia Wallal Kemeto Agos o Pamoy Talong Chiyoko. Well, wal. Exodus years, first alone Korpangan and Riti. Okay. The Rocto, Supesis ngalela kumin mol natin, akollah na siyum, ay nekin pangalik na finfella no phone. Kulo malap, bangan supesingan. Prokula na talent kula kaksakin kat kemulas kayo, kulo malap, kayo na prokula. Tamtahil track line, kayo pankos na kayo, kulo malap. Nagata kakilin may ngatar dagalin siya akketeyac in alefak Srui ke arslan mit na kayo. Ranger check, pankos na kayo. Tamtahil Kenya Charlie, Finan Columbus kulo malap. Ne Shularin, pankumpe. Tigin Pauline, kulo malap. Lee She, Pepilungan Carter, kulo malap. Na Pepilungan Carter, kayo Lee She. Pepilungan Carter ba, tagay made in akketeyac kulo malap. Tingin bangan met mataga wiowos mo na yokshibe ma likiyac in share kanya kulan chibelila art ma chibataga kay nga mo pangan kay tigin Srui ikaw watanya na malap ke kasin mo nga kain wilong ke ikaw singe tarilan na shafla ka nga masipat fana taga bangan Revelation 3:20 Sean C. Waki yung malap kulan sum na ke Fakya tolulungul. Long. Tu ke mo na to wolacna. Katena may fin long pasek kestra mo na nga fa utcha ke mo yorol. Ele fa mo yuruk. Ilo malap. Revelation tolulungul. Kal digin nga mo pangan. Okay.
from the pangan kaywa at sum nage programming kaldia ngamong factory mga nan sumono ale su kaksakin kat ke maditi na wo mata ka yurungan aslan mit nage workshop ke pelchinge pain kong showluman ino ilang silan kat kataga na YouTube akollah nage kunokon nage mo status to tigin namnas ngau shoot kun kaldia Well, malap lumalap ki kataga na kilusya singe kaksakin kat lumalap na si wasta kayo mataka wigat ki tutut pepal lasha usan tem na usha kadalena sa sakin ta kalawasan yok pegi kasha makus di gie ke chat room ngayon kate fashilik ki pel singe kali ta kani lasha ki kasha lan kat finta ka pakadin ta ka kya ol me gostitu ki plan pel singe na panangara kate sign off ki pel sa tametikat soma kadin samla ashangal ji fan na nage mo singe chisil mga pankanik Paye mo na panangara ta ka shish kadin alingan kun na gasal ta ka inagas mo kinyikat akketeyac dikat Pasal klasha kadin usmanga som fakalik na sin madin siya ulasha kamadin circle lasha katagani pray kaksakin kum kat papa klomalap ki kasalom na shish ki mat matang na ki kasinge kachivid ba nang siya ki kasalom in wikat ki fasali klasha layla ta kalangan dalam in wikat yan nagayon at fashwe nanakmanas kasamit wiyas na kaywa kadin kan kasas na room isam kun naki yokshbeyen mo singe la pelzina fastiki kata katitala safla mo lasha panagikat mo nge kadine ta shipe si mamdiki kadivin vela e kadin che passive kadin alina active proactive naki ma custom bangun kat naki katakilin be naki si message ki ma kalemi ki si mit wish ma wang le penge baba wenarnet evin pangen kat pray bagi siya ulala wimit lash mam tayo na siya laki pesingi. Kaya los na kayo mam tulle makatyeta ke finigal tamlel wili skilling siya katita pe akkalemiyak na siya skill tusingi. Kat pray na siyang kat papa maingin ka nusin na siya la pelsi kung bangon ka ta. Wangin na pa yung makatkain akakain ka fakke. Panagikat mo ulingi lalakad na left to na yung room main kung ba fine pa yes going. Kat nasiya siyang kat papa inaknas kashikat wikat ke fashion klasha o kaya makalan ng dalamin kolkat kasha pe metlash ma mday na shurla metlash ma mday na hospital ka eninuno ka finitalik na dash ma mday kelbos kasha met kolum na kayo we met wiyash mataka pe usi kashin nutina shishke kasinge wikat sisin sige kaslom ke fashion klasha kayo kadin fakek ke mas was pailom Kinem kat papa kat faklo malap na siyum. Amen.